Joto nono lamsogo Tiprasa Times namni wukaktui ang Lipika Debroma. Salburum haikeno tini botui phaikya. Koklam panda. TTD se hapangni CEM. Borom genangsar Puno Chandra Jomatia bai. Jora kesep ni bising tui jungno jora rama bagai belonya hambai sarno. Hambai lukrongno puila hamjak maya pharu. Pula ni sungmung kasar. TTD se hapang phaimani yagulo bos hamungna pula yapri sejaka. Belai ke sungmung kaham. Sung edisi hapang phaimani yagulo chine bubagran netrite chine tipra sarokno sung chine administration no lukurokni nok ganao pusogronani bagai chine chaitongmung khaijekha. Nini subjonal zonal office rok jeng ketal kholokha total zonal office jeng tinta ketal kholokha subjonal office 12ta ketal kholokha teibu PWD office jeng ketal division kholokha sub division kholokha oma haikene RDD department ni tei kwbangma department no jeng lukurokni nok ganao administration no saurunani bagui chini chatiyongmung tongnai financial obo जों नखा जोंनि एडिसि बिसिङाव गोबांमा लुकुराव village committee by hasal sub zonal office by hasal zonal office by hasal hanibang lukuraw एडिसि नि जे benefit मावनि tongmani government नि जे benefit मानि tongmani rokno thangui maya hanibangui जों जे tongmani no phano lukuraw benefit mana ja omahai chini chatiyongmung ni bisingtui khaijakha Tei kaisa sungmung sar. CPIM haste hapang tongphuro busuk rangman edisi wo tei busuk jora tabuk BJP hapang tongphuro busuk rangmanui tong. CPM edisi hapang tongphrobu state hapang tongphrobu BJP hapang tongphrobu same no chini edisi ni bagui ketal khe alada package rok kuno rojakmani chung mari nugya bosoro 3% 2% omahai khe bari rogui rojago जों फार्स्ट फाइफ्राव 585 crore borok rang rokha boni sikango 545 crore boni porai 520 oma haike CPM ni amolo rojagoi tongmani taklai BC 2022-23 ajorao 619 only 2% Tripura state ni je budget tongmani boni 2% si chungno rojago जों mana nango at least population ratio no naikha hingke जों 31% जों manani nango prai 10,000 crore moto chini additional ronani tongmani je budget ni mutabek hingke jono je haike addition no deprive khai tongmani omo CPM ni amol ni chimi tabok bo kuno pherlaimung kwrui je borok jono ronani tongmani no roya population ratio bo roya geographical ratio bo roya haike जोंनो deprive khlaiwi tongrojak omo lokorok jotono saimano Kwbangma edisi amchayo edisi government tax riyawi samung khaijagoi tongo samung rangrok bufuru rogo naharjaknai naharjagyakhe tamo yapri sejaknai blai sumung kaha lokorok jotono sungo sinani musujak chini edisi amchai Tripura ni prai 70% area tong aro kwbangma nini land ni tax tongo forest ni tax tongo nini tamo sine coal mine ni tax tongo road tax tongo teibo kwbangma tax tongmani je rajya sarkar tax na horoi tongo phiaba chini edisi no chungno percentage hisabe rojago jemon forest o chungno 75% rojago nini agriculture was no 50% rojago land revenue was no 50% rojago oma haike department wise jono tax ni percentage rok hnoi borok phuno phiaba figure rok poriskar wngya busuk jeng rang manani nang abo state ni budget o clear khe phunukjakya jeng je manui tong ONGC o bo jeng manui tongo bad baki jeta maya forest ni jemon watui nokbar phaiwi tongphro hingkha hingke buphang rok baibaio nini timber extraction ni je tax mawani rok jeng maya
bono mana ni bagoi chung draft list nawi tongo draft khai tongo chung si thibu rokha state government no chung no purapuri tax rona ni bagoi bono chung bahai ke kasunai chudu forest ni tax miya including nini agriculture land nini road taxes kabangma hai tax nana ni bagoi chung kaisa bill snanani nangu rules snanani nangu o rules chung tabok sanawi tongo thangnai haste haphang te edisi haphang boni bagoi ya prenalia hani bagoi chung phai tabok kotal khe khainani kisa time nangnai o time ni bisingo chung sakthari tongo phainai session nawo eba kheba teibai session nawo chung ama hai tax ni bill rok chung tobana ni bagoi sakthari tong nai tongnai joto takhu rokno sanani musugo ete prahaste ne lukorokno sanani musugo kono report phono ya hanai je samne mo totally dala je borok CAG kek ni report roya hanai samane proti 5 বছর se kek ni report phono ja nge tao 15 finance commission je tongmani moni duration 5 prosi sini jorani kek ni report no khanai jeta boro kek ni report nai sai tongo social media o piri tongo obosine amol ya nene 2015 16 17 ajorani kek ni report no si report ka hangke maya ti haste haphang ro omhai hane sai tong edc ro report roi maya hane pai to pai borono sung hisab ro ni tiar tongo officer ro hodi moroni officer ro phai tongo je chinaro audit khaine hane mid time ofan audit khai pedi kono problem kre phiaba je kek ni report no tei borok sai tong mane mo totally dala ang BJP ni neta rono sanani musugo kisa omhai allegation to bana ni sekang homework khai khai ke lekhe chanai CAG bofro report nawi thangkha boro nawi thangkha bofro audit khai ke abo sekang siwi nawi allegation no khai ke sakhama phiaba kuno study khai awi sini amoni singya apro rang bahai kha dismiss den kha corruption den kha bahai ke rang hisab milia kha boto sini jorani ya sini jorani no nai pedi haisi 2016-17 to seng phaya ko event apro CPM ni amol ko si nge apro milia boto seng sai me ya haisi je kek ni audit phaine ro borok sai manai borok report bahai ke suikha ar pore kha ke kaham ke sai manai milia apro jorani no phiaba sini jorawo tabok sujera kono CAG report naina ni bagai audit naina ni bagai phaya ko haste haphang ni hoitebu phaya ko nge haste haphang ni ronoba sanani mosogo je BJP ro kisa study khaidi boroni office ro bunai man state government busudang no kha abo boroni finance department hoitena nai man bor jaga rang sebai jaka amo day to day jeng EOC ro hoi borono rang hisab nikas khono goi na tam ar thangai nai khai kena nog nai ADC habang ko tabo sebo kai bu sumuk ta tongkhe bu phoro ko sumung jangai vacancy tong no ADC hapango kawang mano roughly 10,000 above tabo bu vacancy tong kawang department especially education department no prai 8,000 ni sai kawang vacancy tong phiaba sung bono vacancy sabungna ni bagai state of sanga approve ro ya moi tong angor srai sana ni musugo oi law na sana ni musugo sung sakre nana ni chini ichha tong phiaba state of sanga approval lo ya kaisa region ni bagai bongkha reservation agi CPM ADCO tong pro ba BJP ni administrator ni tong pro boro recruitment role state ni no adopt khaina ja reservation boro maintain khayu state o jeba be reservation follow khayu 31% chini di prasana rogu sem bahai ke ADCO bu 31% ngyang lo korono sena ni musu ADC mane di prasana bagai chi परिष्कार के संग सिलाइना नाम और जाके क्या बने बागे या
ADC o sakri na khan ke ADC ni je tongnai bo na sakri manani nangnai hasi wancha toksa je phang thang ADC o je tongnai bo si sakri mananai phia ba sang ADC phai no bu ta bo Kolkata ni chini mo khang soria wanjira bu sakri khai phe state ni Agartala ni Sunamura ni Dharmanagar ADC bai ni mangsi kawang ma sakri khai o reservation no follow khai nge chalo 31% si boro approve khai ni phu omo to kono jukti ya omo sini odikar sini man thai jeng ADC sanai rojak mani sini bagoi si jeng a jaga o reservation follow khai maintain khai bini busano bu chakri runai omo hai jaga jeng thang me tini phan jeng boro ni reservation no follow khai chakri na nai hong khai ke boro jeng na approve ro na hani bango yang sanen musu bu sini Tiprasara bu thancha khlai desa jeng phai khai na nai omo sini man thai jeng 100 jon chakri na ke jeng ne 100 jon chakri manai ja omo hai ke jeng chakri na nai henui decision na ja ICO jeng pass khai ja nge bono rajya sarkar tabok gosia hani bango jeng no tabok chakri na ya khlai bi to hiaba sini 10,000 ni sai vacancy kobang tongo jeng state do baskango power phai khai ke jeng omo no 100% chini Tiprasara ni bagai ADC ni bagai sakri khulok goi rojana तो पीछे सुनो सर एडिशी हम करानी बाबे सबका साथ सबका विकास हिनी स्लोगन लेनाई रहो त्रिपुरा समूह CM डिप्टी CM EM MDC रो आज गई कोक दे साले क्या अनेक बार कोक साले क्या बरनी चीनी महाराजा सह मुख्यमंत्री ini उपमुख्यमंत्री ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर ताबंगिया थांनाय ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर मेबर कुमार जमातिया तेबो मंत्री सुशांत चौधरी सह गोबां मंत्री बाय जों कक सालाख्या बर' जिने एडिसियाव फायथांखा बर'नि जे सबका साथ सबका विकास नै सामानि अमतो तेलि दाला सबका साथ सबका विकास यामा बर' जदि सबका साथ सबका विकास खांके एडिसिनो रां रखम एडिसि हामख्राय सामन तांनानि बागै एडिसि आमचानि लकुरनि हामख्रायनि बागै बर' जे सिमानि जों सिमानि सिया हासि आगरतलाव आसोगै पाहाड़नि गन्दासरानि लंथाइ बेलिनि निनि दामसरानि निनि साब्रमनि पाहाड़ दंनाय लकुरनि हामख्राय बाहायके खायनानि नाम बम हायके खायनानि नाम जों सिमानि बर' सिया बर' एडिसि नो कबै सबका साथ सबका विकास नै हामरनाय हनै वांस खानके जोंनो सिरां मार होनाय सिनि बिसिंटिसि डेभलपमेन्ट मा खायनाय और जागा माय ट्रेडिशन तंखा जे एडिसि हिंखे राज्य सरकारनि बसा हाय हनै बर' लकुरनो फेमलगै तंखा सिनि अमो कायसे कन्स्टिट्यूशनल बडी सि जों राज्य सरकारनि बसाया जे केंद्र सरकारनि रां फायमानि अमतो तेल जोंनो रनानि बाथा फियाबा गदोंमा बसरङै 38 बसरङै अम हायखेने लय खायजाक फायखा जोंनि तिप्रासारावबो ताबफानो ओ लयनो बहाय होनै संबिधान सुइजा होनै वानसतो आसले हाया जे जोंनो बर' 31% के रां रवानि बाथा अम नेनि ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट bo umno initiative na ni bata tomani phia ba nazaria national commission for tribal welfare ni thanio busung o kok ti sakha je sini ADC no 6 schedule ni provision mutabek sino omhaike rawani bata hai ni chada pro national commission for tribal welfare ni member of borok agree khaika mago sekha amok kubi na haike rawani bata hane phia ba borok sino rang rohoya wi सबका साथ सबका विकास ni chaitong एडिसि बिसिङावबो राज्य सरकार सामु तां दं हाय हनै बर'नो साइतो बे तांखाबा बर' एडिसि बिसिङाव जदि लामा काहा खायखांके दै काहा खायखांके तिप्रासा लकुराव बेनिफिट मानाय अम बर' सिम हानिबा खाया तिनि जोंनोबो एडिसि आमचायाव हंके दै गरै लामा गरै स्कुलनि व्यवस्था हाया हस्पिटालनि व्यवस्था हाया जतनो नलायो काका किकी तिप्रासा लकुराव जत चिने एडिसि नो फाय साफाय जोंनो साङो जों सारानि मुसु DWS Drinking Water and Sanitation Department बसिनि डिपार्टमेंट गरै
ADCO kono di WS ni department chikuri rang bukuri seng bahai ke ti prasa lokoroni bagai ti ବ୍ୟବস্থা खायनि बा जोंनि जे खाय दंमोन 15 फाइनेंस कमिशन नि किसामसा जों only 5% 15 फाइनेंस कमिशन राखमान बाकी नैनि 95% न स्टेट गवर्नमेंट विभिन्न डिपार्टमेंट ने होते रां रहो नगे 5% only 5% जों 6 करोड़ रां माव सारा त्रिपुरा नि लोकरनि हामख्राय तांनानि बागै 15 फाइनेंस कमिशन नि जों 5% चिमान नगे नों बर सबका साथ सबका विकास दंखाबा सबका साथ सबका विकास हमने अर्थ तांबा जों सिंपल के वासो नायथाय बर डेभलपमेंट हाके जों डेभलपमेंट उनि नांगो आप्रसि सबका साथ सबका विकास जों एडिसियाम साइ हावे नायनोबा ना बीजेपी ना कांग्रेस ना सीपीएम बर जतन नाया चिरिति प्रासानो हामखाय थों हनै हानिबा एडिसिनो बर फेमलमनानि बागै सिमिसि लोकरनो फेमलमनानि बागै सिमिसि कक सावो एडिसिनि बागै हाखे रग हनै किन्तु वास्तव माहाय करे ठीक है सर हास्तेव एमएल फाउन तोमा हाय एडिसि हापांगो एडिसि हापांनि एमडीसी रो उनले फाउन दे फाउन तंखे बुसुक हामगराय खलायमानखा हास्ते हापांगो जे एमएल फान हनै तमनि बरनि बसर 50 लाख ने पड़तंगो 50 लाख खरसा एमएल नि फान तंगो बन बर जे मुसलमाने खायमागो नैनि एग्रीकल्चर डेभलपमेंट नि पर्पस इरिगेशन खायमानो नैनि कम्युनिटी वेलफेयर नि बागै साम खायमानो नैनि विभिन्न जगाव एमएल इच्छा खायके गायसा प्रोजेक्ट कताल सनाबो लोकरनि हामखायनि बागै साम खायमानो फेवा चेने एमडीसी रो नि बागै एडीसीओ एक्स्ट्रा कोनो फान करे जे फान खायने नि बागै जों प्रपोजल लखा एमडीसी फान सनानानि बागै 25 लाख खलायो फेवा चेने कोनो बाहाय जों रजाया मुमाया एप्रुव खायजाया नगे जे हास्ते हाफान एमएलए रो फान मामानि हाय चेने एडीसीओ एमडीसी नि कोनो फान करे त्रिपुरा मुथा हास्तेव हाबां खाके पुला तामो सामु तांजागनाय ग्रेटर त्रिपुरा लेन मानानि सकां ब्लेसे मकाहा जों त्रिपुरा मुथा हास्ते हाफां गवर्नमेंट फर्म खायखांके जों ग्रेटर त्रिपुरा लेन मुभमेंट तो तंनाय जों बनो याकारिया जे मायासा जों बबागर नेतृत्वे जों ग्रेटर त्रिपुरा लेन जबा खायनाय अमसिनि त्रिपुरा सारनि थांनायनि बागै ब गायसनो अल्टरनेटिव लामा फेवा माया खसानि चिनि त्रिपुरासानि बागै चिनि बबाग्रा बारबार नसावो फार्स्ट जों इकोनॉमिक डेवलपमेंट माखायनाय त्रिपुरासा लोकरो तमानि बागै आसो फेमल जाबा याव राग बेचाकरै निजेनि बसाना लेखा फरायनानै बागै सा खामनायनानै बागै कोनो राग करे गेहानि बागै नो बरनि रां पैसा करेनि बाङै एमन जागा सखा जे किसा हिखेनो लोगुङै बाथाङो 1 टाका 2 टाका 500 टाका अमाहाय हिखेनो बसर पर बसर बनि जराव रां जागै पाइजागै पाइमानि हाय बदनि मूल्य न सिया जोंनि अधिकार कमाय थांमोन सिया मोथां हानि बाङै जों बसकांगो एडीसी हाफां जे फाइमानि हायके हास्ते हाफांगो जों पावर फाइखांके जोंनि बबाग्रा नेतृत्वे जोंनि बबाग्रा बारबार साइटआव इकोनॉमिक डेवलपमेंट नायजा अमाहाय सामनो जों याप्रिसेना नैनि याव रां तंखांके नों वानसनाय आनि बसा लेखा फरायनानै नैनि तामसनाय सा खामनाय जानायनि बागै कोनो समस्या करे माने ऑटोमेटिकली लोकरनि लाइफ स्टाइल चेंज होय थाना नों जेसो वानसो मकाहा तंनि जेसो वानसो तंनि फेबानि यागो रां करेंके मंसा खायमे हानिबा नैनि रां सि पैलाव नांग्राव मनि फरायसि जत रोड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर नैनि दै सा खामनि नाव अमाहाय रखाय नों इंफ्रास्ट्रक्चर सनाय रहा लोकरनि यागो रां करेंके जेसो इंफ्रास्ट्रक्चर सनादि लोकरो बेनिफिट मायाके बरनि लाइफ स्टाइल आगिन हाय संतै ग्लोबल कलगै थानाय जों बिहार हाय उत्तर प्रदेश हाय रनो
lama kaha ekdom lama kaha sanaja bridge kotoma sanaja phiaba aroni lukuroni bikha angso tongnai roni yago rangpi chakri ni bagai boroni life standard belai tolabo hai section tong je ganang moi thango je bikha rawai thang nge doita section black gap moi thango sini samas ni bagai belai khoti nai hai bagai jeng wan chogo sini bagra ba jeng sabu first economic development ni bagai sungya presena jadi kesungsai edisi amcayo di prasarok no karipo kugni bosong ni borok ni bagai tamu wan chujak tong ang pilawan saka je edisi bisingo tongnai ni bagai je edisi o tongnai wancha toksa ni monipuri jotona jeng economically jotona bagai development ni bagai ya presena phia basini odhikar no karui jeng bini odhikar no abo wanchona ni joraya joto janja odhikar no mawa sonai borni odhikar bu sejaya ja chini odhikar no buseng mana ja haya presena ga o jaga bini koboni do phatomnai ro no bu jeng echor khai tong chini ta edisi hafani bisinti bu borom no kono khag mani gere bus kango busini kono khag mun gere karon omo kaisa political party khaine ro divide and rule khai wanjui diprasa hne khagoi jingno gedengma bosot thangkha phia basang tabok sini odhikar ni bagai jeng bini dusroi lab gere jeng sisaya jeng sisini odhikar no nana ni bagai wanjui no jeng sotrok nei wancho borok jotono janja odhikar ni bagai borok lorai khaine borok kha power maja jeng sini power ni bagai sini odhikar ni bagai jeng lorai ma khaine o jaga o edisi bisingo je tongnai thia se borok tongthang tabo company hai jeng sini odhikar ma hai ke jeng wancho nai chini tiprasano ham khai khaine apro jeng kuno borok no mane borok sisono kaso hune jeng wancho yo jeng tabo buibe kaso jal hi wancho mani othoba tama jeng sujok maya ni bagai jeng sujok ma hai ke jeng apro wancho ya khana inge borok ni mane o jaga o haste hafang thung edisi hafang thung edisi bising tongnai ro no bu je tongnai tabo ni tongnai hai equally jodi nai khaingke nini ani bisingo bahai khagjak mani wancho mo kare kham ge changbono no bus kang phainai salo bu je sini odhikar mamani hai boroni bu odhikar tongthung omono changnai ne kami samung betang rong no tuyei hap edisi hapang tam no wan chujak tong melai hamai semun kota phia ba belai nang mani jeng puilawan saka je sini diprasa ni economic development ni bagai jeng samung betang nahori tong najau tong ar bising jeng nokha chikon phia ba jeng belai benefit mani jemon sini hospital Apollo hospital jeng kholoknai ni bagai telemedicine khaikha a jaga mobile medical unit khaikha lokoro benefit ma kha nini प्रत्येक मासे वो जeng hospital chini khereng baro free of cost depression bagai operation khaito je operation khaijanai ro borok jotono sawai thango jengno malai khaike jeng waisau su thangnai sar ang to ani jindagi o ani jibono omahai rang lawi operation khaijanai ki khaime ke si parang khama thoi si mathang khama phiabani ro edisi hafang khaime ya golo omahai initiative namani bagai jeng belai benefit engkha ang hai bikra ro tini 60-70,000 rogoi operation khaijakmaya ro tini magana ke khaijagoi thangkha nge belai opokar engkha hai hnoi sai thangbai nge omahai ke no mobile medical unit प्रतिदिन chini gari gori check up khaitong first check up khaijakmani jeng minimum 5,000 hoite 60,000 rang nang chini mobile medical unit by lokoro free of cost check up khaijagoi benefit mai tong takse jora 10,000 ni sai gobang lokoro benefit makha nge asuk lokoro benefit makha mane je benefit mane bosi sai mano baksa lokoro sai edisi hafang mung sakhaya hnai sai tong sini thani rang kare phan kare
ফিয়াবাসजों বরনো যে রাং তংমানি বাইনে সঠিকভাবে ব্যবহার খাইও লোকরনে বেনিফিটনি বাগै তাंतो गे फाइने सालो बसों माइके नया प्रेसियै दं जाते बिख्रा अंश तंनाय र चोया तंनाय र फार्स्ट सुलुमा थों इंडिविजुअली हयतो पैसा आसक गोबां बेनिफिट मावै आंले बबायनो साहा हाय होनै सुलुमा एफानंनाय फेबा जे सामजों या प्रेसियो चिकन चिकन सामं जेता बैवान सोया सिनि बबा ग्रानि नेतृत्वे जे बैवान सोया न जों खायो एटलिस्ट सिपेमनि एडिसि हाफां साल तंफ्रो अमहायरक बैवान सोया जे मोबाइल मेडिकल यूनिट मोबाइल हॉस्पिटल अमहाय उन्नाय होनै वान सोया जों ते पांचता ना हयतो मताबो थं जोनो जाते जों अमहाय सुजुग मानाते बनि बाङै जों या प्रेसियै दं स्कुलनि क्षेत्र नायनानै खंपै एकाडेमि जों ताखलाय बोसोर 1700 एडमिशन नाखा बैनि स्कुलाव होल स्टुडेन्ट 1700 काया जों फाइमेन यागलो बस कायसे 1700 कता लखा बच्चे बेनिफिट मा बायखा इंग्लिश मीडियम बसानो पढनानै बागै इमान लोक तंबाय बै रांगरेनि बागै पढमाया माखा अमहायखेनो एडिसि हाफां फाइनै सालगो सिनि तिप्रासा लोकरनि हाम खरेनि बागै चिकन चिकन फियाबा ब्लेक नांमानि अमहाय जिनिसनो जों या प्रेसियै दंबो लोकरनो जों सिगां सानानै मोसौया जेता जों खायै आफ्रो लोकरनो थों तानिके बैसाव नेनि एडिसि हाफां कक साइरो खायमेया हायनै साइरो जों कोनो कक सामानि खायमेया अमहाय इतिहासिक रिखौ जों ग्रेटर टिप्रालेनि बागै जों फार्स्ट सेसन न कक दिसाका रेजुलेशन पास खायखा गवर्नर नि थाने रहजा दं बैसावसनो हारबा सानानि मोसौबो जों जे सामानि जिनबो बाग्रा जे सामानि जों खायस दं जेता जों खाया जेता जों साया बनसि खायस दं आरो बिसिं जत हडारनो जों खमलंगो हा बाग्रानि बागै साखा लोकराव जत बेनिफिट दं जाबायखा ब्लेक इनिशिएटिभ काहे प्रशंसा खायबायखा कारण बै कयसे सिवान सोया जे जोंनि तिप्रासा लोकरनो थानसा खायनायनि बागै अमाहाय खमलंहाय हेडक्वार्टर नेनि कायसा सोसाइटिनि कायसा दफानि मंगै हारनानि बागै के वान सोया जों जत 20 थों 25 ट्राइब थों जेफा ट्राइब थों जों जतनो से अर थानसा के रनाय बसकां सालो जाते जों ते बसिनि थानसानो स्ट्रंग के मासा मानाजा ओया प्रेसियै दं जोंनि थानसा नि मारिनो जों ते बकरा खायनायनि बागैबो जोंनि फाइनान्सियलो या प्रेसियै जानाय पाइथेबो पासे सोंसार ककलम बान्दानि बिसिंतै लोकरनो ताम कक जानांगौ जों अमन कक जानानै मोसौबो जोंनि तिप्रासा जत लोकरनो दिनै जों बबाग्रानि नेतृत्वे एडिसि हाफाङाव फायखा एडिसि हाफां फाइमेन यागलो लोकरो न जों जे सामुं खायनायनि हनै वानसय फाइमेनि जों हयतो जोंनि बेस्ट लेभेल सामुं खाय दङ फेबा रां फैसा खरेनि बागै जनगणनि आशा आकांक्षा बरनि एक्सपेक्टेशन जों हयतो फुलफिल खायमेया नैनि फाइनान्शियल हेल्थ थों सामुं थों नैनि एलाकानि प्रब्लेम न थों जों हयतो लोकरनो जे बर आसामानि खायमालियानि कारण तामा जोंनि थानि फान करे जोंनि मानि पावर हंके बस रियल पावर बसी जोंनि याबो रां करे पहिलाबो नां साहा जेता जों 31% जों स्टेट बाजेट नि मा थाय दं जेता अमनो जों रजायाङै दं गे तिप्रासा लोकरनि बागै जों जे सामुं खायनि मोसौमानि बा लोकर जे जोंनो एक्सपेक्टेशन आसामानि बबाग्रानि नेतृत्वे फायखा हंके जों अमाहाय मानाय अमाहाय खायमानाय और जागा जोंनि गामियाव अमाहाय सुलुग मानाय होनै गोबां मा इन्डिविजुअल बे एक्सपेक्टेशन दङ आंनि बोसानि बागै अमाहायके सायजु सावै नानाय अमाहायके वान समु दं फेबा जों बरनो फुलफिल खायमेया जोंनि अ लिमिटेड फान्ड बाय हानि बागै आं लोकरनो कयनाय मोसौ पहिला जोंनि थानिव आसामानि तंमानि न तमानि बागै रमाया मनस सोमों आसायनायनि सिगां
rang paisa ADC ni busuk burbono जों पहिलाव सिलाय खायके जतनि बखाव सन्तोष दंनाय तिनि 90% सैलारि वो मार हो जे 619 कोटी रां बनो 90% सैलारि नि पारपास जों रां मार हो जेता तिनि कर्मचारी दंनाय 60,000 नि साइकिसा गोबां जागे खायने दं तिनि ADC वो बरनो जों सैलारि रावैनो 90% रां पाइ थां ते बाकी 10% of scheme wise samung sokai hani bangai lukurona koinen musugu kisah dorjunadi cost khaidi buskang dui 3 mas ni bisingo sini bobagran netritation sini jema thai te kisah hisi sawne ha sing prai nodi potoma riawai paring tuting to ha rupungwa sim sawani to ha sing arasita wo bekha bailai tang masane ti pramo thamung sa khaime hai hne osmulai ne nang te wase si nodi kotoma bari yo phina phirok khangani bagasi nge no o phirok phangani no somoy be khaya hoi buskang agomnani bagasi sangta yabri masena sini bubagrani netrite sing ti prasani bagai manya hke te kuno neta netrini पक्षे सम्भव निया जे चिनिति प्रासना हाम प्रायत बवि रमाने जों आशा खायो चिनि बबाग्रानो जोंनो फियावै माना केबते फियावै माया हानि बाबाय आं लकरनो बयनानि मुसुगु जों नदि पारं ततै तो हा नेरो जोंनो लगेरदि बैजे फासानाय बोर समयो नेरोनो गोबांमा रांनि प्रलोभन फायने ताबो साख्रि एडभार्टाइजमेन्ट नय दंगो बोर्डनि सिगां साख्रि रजाय आंने अमो बमफां तानिखे अमो जनगण बिभ्रान्त खायमेनि नौनो साख्रि रोनाय हा नि बुसानो साख्रि रोनाय हा हिसाबै बोर्ड देवेसन नावै पार खायनायनि बागै ता 10,000 15,000 12,000 हनै साख्रि खुनुतो बेबा आं जेनेन सबै छावो बोर्ड नि सिगां जेसपा साख्रि मासफानो माया हायसे आं सानि मुसौ देरो बोर्ड नि सिगां साख्रि माखे बीजेपी नो बोर्डदि फेयाबा बोर्ड नि सिगां केबो साख्रि माया देरो नि साख्रि उनतो हा हनै साजाना जों ताबो खायमानो जिनि 10-12,000 वेकेन्सी नो BJP hai जोंबो जनगण बिभ्रान्त खायनाय फन्दावनाय के जों जोंनि एडुकेशन डिपार्टमेन्ट 8,000 वेकेन्सी दं जों ताव जब एडभार्टाइजमेन्ट लयमा खामो जे बोर्ड पाइ हांखिने रोनो रोनाय होनो जों जोंनि तिप्रासा लोकरनो जों फन्दावनाय मुसुया जों जोंनि तिप्रासा लोकरनो बुबाग्रान नेतृत्वे जों फियावनानि बागैसि जों लगेरय दंगो बुबाग्रा जोंनो फियावनानि बागैसि फायदो हानिबा आं लकरनो कोइने मुसु ते 2-3 मास जों नदि पारनाय हा नेरो नाइसि लगेरदि जतन हामबाय बेले हामबाय सारनो जोंनो जरा रोमा बागै जतन न लामसगो तिप्रासा टाइम्स नामनि बुखाक्तै आं लिपिका देब्रमा सालबुरमनि हायकेनो तिनि बतै फायग्या ककलाम पान्डा टिटिडिसि हापांनि CEM बरम गोनां सार पुर्णचन्द्र जमातिया बाय जरा केसेबनि बिसिंतै जोंनो जरा रोमा बागै बेलनि हामबाय सारनो हामबाय लकरनो पहिला हामजांमाया फारो पुलानि सुंमुं खासार टिटिडिसि हापां फाइमानि यागुल बस हामुंनो बुला याप्रि सेजाका बेलायखे सुंमुं गाहाम जों ADC हापां फाइमानि यागुल चिनि बुबाग्रानि नेतृत्वे चिनि तिप्रा सारनो जों चिनि एडमिनिस्ट्रेशन नो लकरनि नगानाव पुसग्रनानि बागै चिनि चाइतौमुं खायजेखा नैनि साब जोनाल ऑफिस रक जों कताल खलखा टोटेल जोनाल ऑफिस जों 3टा कताल खलखा साब जोनाल ऑफिस 12टा कताल खलखा तेबु PWD ऑफिस जों कताल डिविजन खलखा साब डिविजन खलखा अमा हायखेनो RDD डिपार्टमेंट नि ते गोबांमा डिपार्टमेंट न जों लकरनि नगानाव एडमिनिस्ट्रेशन न सावरनानि बागै चिनि जातियाव मुं तंनाय फाइनान्सियल वबो जों नखा जोंनि ADC बिसिङाव गोबांमा लकराव विलेज कमिटी बाय हासाल साब जोनाल ऑफिस बाय हासाल जोनाल ऑफिस बाय हासाल हानिबां लकराव ADC नि जे बेनिफिट मावनि तंमानि गभर्नमेंट नि जे बेनिफिट मानि तंमानि रनो थाङै माया हानिबाङै जों जे तंमानि न फानो लकराव बेनिफिट माना जा अमाहाय चिनि जातियाव मुं
ni bisingtei khaijaka. Tei kaisa sungmungsar CPIM haste hapang tongphuru busuk rangman ADC o tei busuk jora tabuk BJP hapang tongphuru busuk rangmanui tong. CPM ADC hapang tongphrobu state hapang tongphrobu BJP hapang tongphrobu same no chini ADC ni bagui katal khe alada package ro kuno rojagmani chung mari nugya bosoro 3% 2% omhaike bare ro wi rojago जों फार्स्ट फाइफ्राव 585 crore borok rang rokha boni sikango 545 crore boni pore 520 oma haike CPM ni amolo rojagoi tongmani taklai bisi 2022-23 ajorao 619 only 2% Tripura state ni je budget tongmani boni 2% si jongno rojago जों mana nango at least population ratio no naikha hingke जों 31% जों माननि नांगौ प्राय 10,000 crore मतो सिनि एडिशनो रनानि तंमानि जे बाजेट नि मुताबिक ओंखे जोंनो जे हाइके एडिसि नो डिप्राइभ खाइ तंमानि अमो CPM नि आमल नि सिमि ताबो कुनो फेरलाइ मंकरै जे बरक जोंनो रनानि तंमानि नो रया पपुलेशन रेशियो बरया जियोग्राफिकल रेशियो बरया हाइके जोंनो डिप्राइभ खालायै तंजागौ अमो लकराव जतनो साइमानो गोबांमा एडिसि आमचायो एडिसि गभर्नमेन्ट टेक्स रियावै सामुं खाइजागै तंगु आ सामुं आ रांरक बुफुरु रगो नाहारजागियाखे तामुया पिरि सेजागनाय ब्लाइ सोमोंकाहा लकराव जतनो सोङो सिनानि मुसुजागौ जोंनि एडिसि आमचाय त्रिपुरानि प्राय 70% एरिया दं आरो गोबांमा नैनि लैंड नि टैक्स दंगो फरेस्ट नि टैक्स दंगो नैनि तामस नै गोल्ड माइन नि टैक्स दंगो रोड टैक्स दंगो तैबो गोबांमा टैक्स दंमानि जे राज्य सरकार टैक्स नाहरै दं फेबा जोंनि एडिसि नो जोंनो पार्सेन्टेज हिसाबै रजागो जेमन फरेस्ट जोंनो 75% रजागो नैनि एग्रिकालचार was no 50% rojago land revenue was no 50% rojago mahaike department wise जोंनो tax ni percentage ro hnoi borok phuno pheba figure rok poriskarang ya busuk जों rang manani nang abo state ni budget do clear khe phunok jagya जों जे manai tong ONGC obo जों manai tongo bad baki jeta maya forex ni jemon wate nokbar phai tongprong khanke bufang rok bai bayu nene timber extraction ni je tax mawni rok जों maya bono manani bagoi जों draft list nawi tongo draft khai tongo जों chithi burokha state government no जोंनो purapuri tax ronani bagoi bono जों bahake kasunai chudu forest ni tax miya including nene agriculture land nene road taxes गोबांमा ओमहाय टैक्स नानानि बागै जों कायसा बिल सोनानानि नांगौ रुल सोनानानि नांगौ ओ रुल जों ताबक सोनावै दंगो थांनाय हास्ते हाफां ते एडिसि हाफां बनि बागै याप्रेनालिया हानि बागै जों फाइ ताबक कताल के खाइनानि किसा टाइम नांनाय ओ टाइम नि बिसिङाव जों साकथारै दंगो फाइनाय सेसन नावो एबा केबा तेबाइसे सेसन नावो जों ओमहाय टैक्स नि बिल रक जों तबनानि बागै साकथारै दं नाय तंनाय जतो ताखु रनो सानानि मुसुगु एति प्रहास्तेनि लुकरनो सानानि मुसु कोनो रिपोर्ट फुनो या हनै जे सामने मतोतेले दाला जे बरक सीए जे केक नि रिपोर्ट रोया हनै सामने प्रति 5 বছর से केक नि रिपोर्ट फुनो जा गे ताव 15 फाइनेंस कमिशन जे तंमानि बनि दुरेशन 5% सिनि जरानि केक नि रिपोर्ट नखानाय जेता बरो केक नि रिपोर्ट नै साइ दंगो सोशल मीडिया ओ पिरि दं अबसिने आमलैया ननि 2015 16 17 आ जरानि केक नि रिपोर्ट न सि रिपोर्ट का हांके माया ति हास्ते हाफां रो अमहाय हनै साइ दं एडिसि रो रिपोर्ट रोइ माया हनै पाइ तो पाइ बरनो जों हिसाब रो नि तिया दंगो ऑफिसर और बहदी मरनी ऑफिसर और भाई दंगो
जे चिनारो ऑडिट खाने हने मिड टाइम फानो ऑडिट खाइ पेदि कोनो प्रॉब्लम करे फियाबा जे कैग ने रिपोर्ट न तै बरक साइट माने म टोटली दाला आं बीजेपी नि नेतारनो सानानि मोसुबो किसा om hai allegation to bana ni sekang homework khai khai ke blek chanai CAG bofro report nawi thangkha boro nawi thangkha bofro audit khai ke abo sekang siwi nawi allegation no khai ke sakama pheba kuno study khai awi sini amoni singya apro rang bahai kha dismiss den kha corruption den kha bahai ke rang hisab milia kha bo to sini joraniya Cini jorani na naik pedi haji. 2016-17 to seng payak ko. Event apro CPM ni amal ko si. Nggak apro milia boto seng sai me ya haji. Je kek ni audit final lo borok sai mana borok report bahai ke suika. Ar pore kah ke kaham ke sai mana milia apro jorani no. Pia basi ni jorawo tabok sujara kono CAG report naina ni bagai audit naina ni bagai payak ko. Haste hapangni hoitebu phayako nge haste hapangni pronoba sanani mosogo je BJP ro kisa study khaidi boroni office ro bunai man state government bu sedang ro kha abo boroni finance department hoitena nai man bor jaga rang sebai jaka amo day to day jeng EOC ro hoy borono rang hisab nikas khono goi netam ar thangai nai khai khena nog nai ADC habang tabo sebok kai bu sumuk jatong tongke bu phuro bu sumuk jangai vacancy tong no ADC habango kawang mano roughly 10,000 above tabo bu vacancy tong kawang ma department especially education department no prai 8,000 ni sai kawang vacancy tong thia ba sang bono vacancy sabungna ne bagai state of sanga approve ro ya moi tong angor srai sana ni musubu oi lawo na sana ni musubu seng sakre nana ni chini ichha tong phia ba state of sanga approval lo ya kaisa region ni bagai bong kha reservation agi CPM ADCO tong pro ba BJP ni administrator ni tong pro boro recruitment role state ni no adopt khaina ja reservation boro maintain khayu state o jeba be reservation follow khayu 31% chini depression ro sem bahai ke ADCO bu 31% ngang lo korona sena ni musu ADC mane depression bagai chi poriskar ke sangsilaina nam or jaga ke boni bagai ya ADC o sakiri na khan ke ADC ni je tongnai bo na sakiri mana ni nangnai hasi wancha toksa je phang thang ADC o je tongnai bo si sakiri mana nai phia ba sang ADC phai no bu ta bo Kolkata ni chini mo khang soria wan je ro bu sakiri khai pe state ni Agartala ni Sonamura ni Dharmanagar ADC bai ni mangsi kawang ma sakiri khai o reservation no follow khai nge chalo 31% si boro approve khaini phu amo to kono jukti ya amo sini auditor sini man thai sang ADC sanai roja mane sini bagoi si sang a jaga o reservation follow khai maintain khai bining sana bu chakri rona amo hai jaga sang thangme ya tini phan sang boro ni reservation no follow khai chakri na nai hon khai ke boro sang na approve rona hani ba yang sanai musu bu Sini di prasara bu thancha khlai desa sang phai khai na ne omo sini ma thai sang 100 jon chakri na ke chang ne 100 jon chakri mana ja omo hai ke chang chakri na ne henui decision na ja ICO sang pass khai ja nge bono rajyo sarkar tabok gosia hani bangoi jno tabok chakri na ya khlai bi to phia sini 10,000 ni sai vacancy kabang tongo sang state do bus kango power phai khai ke sang omono 100% chini diprasa ni bagai ADC ni bagai sakri khulok goi rojana te beje sumung cha ADC hamkara ni bagai sabka sat sabka vikas hini slogan dinai lo no Tripura Samukti ro CM deputy CM MDC ro ajugoi kogge salakya onek bar kok salakya maroni chini maharaja soho mukhyamantri
nini Upamukhyamantri Tribal Welfare Minister Tabangya Thangnai Tribal Welfare Minister Member Kumar Jomatia Teibo Mantri Susanto Sukri Soh Kabangma Mantri bai chung kok salakha boro jine edisio phaithangkha boroni je sabka sath sabka vikas nei samani amoto teli dala sabka sath sabka vikas yamma boro jodi sabka sath sabka vikas angkha ke edisino rang roh khama edisi hamkhrai samung tanani bagai edisi amchani lokoroni hamkhrai ni bagai boro je simani जों सिमानि सिया हासि आगरतलाव आसोगोई पहाड़नि गन्दासरानि लंथाइ बेलिनि निनि दामसरानि निनि साब्रमनि पहाड़ो दंनाय लोकुरनि हामख्राय बाहायखि खायनायनि नाम बम हायखि खायनायनि नाम जों सिमानिसो बरसिया बर एडिसिनो कबैनो सबका साथ सबका विकास नै हामरनाय हनै वांस खांके जोंनो सिरां मार होनाय Sini bisingtisi development makhainya. Orang jaga mahai tradition tongkha je edisi hingke Rajya Sarkarni besar hai hanoi borok lokorokno pemloi tongkha. Sini omo kaisa constitutional body si jeng Rajya Sarkarni besaya je Kendra Sarkarni rang phaimani omo tutel jengno ronani bata phiaba kedengma bosorongoi 38 bosorongoi omo haikene loi khaijak phaikha Sini di pasar betapa kan loino bahai hene संविधान सुइजा hene wansoto asal hai aje jengno boro 31% ke rang rowani bata omo nini tribal welfare department bo omno initiative nani bata tomani phia ba nazariya national commission for tribal welfare ni thaniwa busung o kok ti sakha je sini edisino 6 schedule ni provision mutabek jeno omhaike rawani bata hai ni sada pro national commission for tribal welfare ni member rogu borok agree khaika mago sekha amok kubi na haike rawani bata hne phiaba borok jeno rang rohoya oi sabka sath sabka vikas ni saito edc bisingo bo rajya sarkar samung tang tong hai hne borok no saito ben tangkhaba borok edc bisingo jodi lama ka khaikhanke tui ka khaikhanke di perasa lukurok benefit mana mau borosi hani bang kaya tini cenglobu edisi am sayo hengke tei kere lama kere school ni ବ୍ୟବସ୍ଥା hanya hospital ni ବ୍ୟବସ୍ଥା hanya joto no bayo kaka kiki di perasa lukurok joto sini edisi no phai sa phai senon sang saran musuh DWS drinking water and sanitation department Bos ini department kiri, edisio kono di DWS ni department cikiri, rang berkiri. Seng bahaya ke ti perasa lokoroni bagai ti ବ୍ୟବସ୍ଥା खायनि बा sini je khai mani 15 finance commission ni kisah masa seng only 5% 15 finance commission raman bagi nini 95% no state government বিভিন্ন department ni hoite rang roho nge 5% only 5% jeng 6 crore rang mau sara Tripura ni lokorong ni hamkhrai tangna ni bagai 15 finance commission ni seng 5% cuman nge neng boro sabka sath sabka vikas tongkhaba sabka sath sabka vikas somane otho tamba seng simple ke wanso nai thai boro development haike jeng development uni nango ab sath sabka vikas seng edisiam sai hawi nai ne ba na BJP na Congress na CPM borok joto naya sini di prasano hamkhai engthung hnoi hani bang edisino borok phemlomna ni bagoi simisi lokuromno phemlomna ni bagoi simisi kok sawu edisini bangai hakero hnoi kintu bastobo mahai kre te bejo sumsar hastewo emila faun toma hai edisi hapangni MDC ro unle faunde tong faun tongkhe busuk hamkarai khalai mankha haste hapango je emle fan hnai tongmani boroni bosro 50 lakh ni portongo 50 lakh khoroksa emle ni fan tongo bono boro je musumani khaimago ni agriculture development ni purpose irrigation khaimana ni community welfare ni bagoi samang khaimana ni
বিভিন্ন জায়গাও এমএলএ ইচ্ছা খাইকে কাইছা প্রজেক্ট কাতাল সনাবো লোকরনি হামখানি বাগै সামখাইমান फेबा चेने एमडीसी रोनि बागै एडीसीओ एक्सट्रा कोनो फान्ड गरै जे फान्ड खायनायनि बागै जों प्रपोजाल लखा एमडीसी फान्ड सोनानै बागै 25 लाख खलायो फेबा चेने कोनो बाहाय जोंनो रजाया ममाया एप्रुव खायजाया नगे जे हास्ते हाफां एमएलए रो फान्ड मामानि हाय चेने एडीसीओ एमडीसी नि कोनो फान्ड गरै त्रिपुरा मुथा हास्तेओ हाबां खागे पुला तामर सामुं तांजागनाय ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड मानानि सकाम ब्लेस मुथा जों त्रिपुरा मुथा हास्ते हाफां गभर्नमेंट फर्म खायखांके जों ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड मुभमेंट तो तंनाय जों बनो याकारिया जे माया सा जेने बबागरने दिते जों ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड जबा खायनाय अमसिनि त्रिपुरा सारनि थांनायनि बागै ब गायसनो अल्टरनेटिव लामा फेबा माया खसानि चिनि त्रिपुरासानि बागै चिनि बबाग्रा बारबार नसाव फार्स्ट जों इकोनॉमिक डेवलपमेंट मा खायनाय त्रिपुरासा लोकरो तमानि बागै आसो फेमल जाबा याव रागबे चाकरै निजेनि बसाना लेखा फरायनानै बागै सा खामनायनि बागै कोनो रां करे गेहानि बागैनो बरनि रांपै चाकरिनि बाङै एमन जागा सखा जे किसा हेखेनो लबुङै बाथां 1 टाका 2 टाका 500 टाका अमा हेखेनो बसर पर बसर बनि जराव रां जागै पाइजागै पाइमेनि हाय बदनि मूल्य न सिया जोंनि अधिकार कमाय थांमोन सिया मोथां हाय बाङै जों बसकांगो एडीसी हाफां जे फाइमेनि हायके हास्ते हाफांगो जों पावर फाइकेंके चिनि बबाग्रा नेतृत्व चिनि बबाग्रा बारबार साइताव इकोनॉमिक डेवलपमेंट नाइजार अमा हायसामनो जों याप्रिसेना निनि याव रां तंखायके नों वानसनाय आनि बसा लेखा फरायनानै निनि तामसनाय सा खामनाय जानायनि बागै कोनो समस्या गरै माने ऑटोमेटिकली लोकरनि लाइफ स्टाइल चेंज होय थानाय नों जेसो वानसम काहा तंनि जेसो वानसो तंनि फेबानिनि यागो रां गरैके मंसा खायमे हानिबा निनि रां सि पैलाव नांग्राव मनि फरायसि जत रोड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर निनि दै सा खामे नाव अमाहाय फाय नों इंफ्रास्ट्रक्चर सनाय रहा लोकरनि यागो रां गरैके जेसो इंफ्रास्ट्रक्चर सनादि लोकरो बेनिफिट मायाके बरनि लाइफ स्टाइल आगिन हाय संतै बुंक्लाव कलगै थानाय जों बिहार हाय उत्तर प्रदेश हाय रनो लामा कहा एकदम लामा कहा सनाजा ब्रिज कटमा सनाजा फेबा आरनि लोकरनि बिखा अंश तंनाय रनि यागो रांपै चाकरिनि बागै बरनि लाइफ स्टैंडर्ड ब्ले तलाबो अमहाय सेक्शन तं जे गनां मैथांगो जे बिखरा रावै थां नगे दुइटा सेक्शन ब्लैक गैप मैथांगो सिनि समाजनि बागै ब्ले खतिनाय हानिबागै जों वानसोबो सिनि बबाग्रा बारबा जों साबो फार्स्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट नि बागै जों याप्रिसेनाय तेबे संसार एडीसी आमचायो त्रिपुरा सरकनो कारिको कुगनि बसं नि बरक दं बरंनि बागै तामोन सुजाक दं आं पहिलाव न साखा जे एडीसी बिसिङो तंनायनि बागै जे एडीसी ओ तंनाय वानसा तौसा नि मणिपुरी जतनो जों इकोनॉमिकली जतनो बागै डेवलपमेंट नि बागै याप्रिसेना फेबासिनि अधिकार न कारै जों बैनि अधिकार न ताबो वानसनानि जराया जत जानिया अधिकार न मावा सनाय बरनि अधिकार गसे जाया जा चिनि अधिकार न बसं मानाय जा अमहाय याप्रिसेना गा अजागा बैनि गबनि द फातमनाय रनबो जों एचर खाय दङ जोंनि दा एडीसी हाफानि बिसिंति बरनो कोनो खाग माने गरै बसकांगो बसिनि कोनो खाग मन गरै कारण अमो कायसा पॉलिटिकल पार्टी खायने रो डिवाइड एंड रूल खायवे वानजै दिप्रासा हने खागै जोंनो गदमा बसर थंखा फेबासं ताबकसिनि अधिकारनि बागै जों बैनो दुसरै लाभ गरै जों सिसाया जों सिसिनि अधिकार न नानानि बागै वानजैनो जों सत्र नै वानसो बराव
jotono janja odikar ni bagai borok lorai kene borok kha power maja जों सिनि पावर नि बागै सिनि अधिकार नि बागै जों लड़ाई मा खायने ओ जागाव एडीसी बिसिङो जे तंनाय ठीक আছে बड़ तंथों ताबो कमानि हाय जों सिनि अधिकार मा हाय के जों वानसनाय सिनि तिप्रासनो हाम खाय खायने आप्रो जों कुनो बरनो माने बर सिसनो कासो हुने जों वानसयो जों ताबो बैबे कासो जा हि वानसमानि अथवा तामा जों सुजुग मायानि बागै जों सुजुग मा हाय के जों आप्रो वानसयो खाना इंगे बरनि माने अ जागाव हास्ते हाफांथों एडीसी हाफांथों एडीसी बिसिं तंनाय रनबो जे तंनाय ताबोनि तंनाय है इक्वली जदि नायखेंके नेने आनि बिसिङो बहाय खागजांमानि वान सम करे खाम इंगे जोंबननो बसखां फायनाय सालबो जे सिनि अधिकार मामानि हाय बरनिबो अधिकार तंथों हमनो जोंनाय Sekarang ni sama betang dong ngetui hap edisi hapang tam nuan susah dong. Melai hamai, semen ketan, pihak balai nang mani, sengkui lawan saka, jadi ni di perasaan ni economic development ni bagai, seng sama betang nahari tamu, nazaru tamu, ani bising jenok ka, cikon pihak seng balai benefit mani, zaman sini hospital, Apollo hospital jeng kolomna ni bagai telemedicine kaya, ada mobile medical unit kaya, lokoro benefit maka, nini proti masih waseng hospital sini kering baro, free of cost di perasaan ni bagai operation kaya tu, je operation kaya ni lo, berojo tu nusawai tangguh semua, malai kaya, semua sesuatu tangnai. Sar anto ani jindagi wo ani jibono omahai rang rawi operation khajane ki khaime ke si parang khama thoi si mathang khama phiabani rog edisi hapang khaime ya golo omahai initiative namani bagai जों बेलाय बेनिफिट खा आं हाबि खारो दिनै 60,000 रावै अपारेशन खायजोमायारो दिनै मागनाखे खायजोबै थांखा गे बेलाय उपकार खा हाय हनै साइ थांबाय गे अमहायखेनो मोबाइल मेडिकल यूनिट प्रतिदिन चिनी गाड़ी गोरी चेकअप खायतो फार्स्ट चेकअप खायजोमानि जों मिनिमाम 5,000 होते 7,000 रां नांगौ चिनी मोबाइल मेडिकल यूनिट बाय लोकराव फ्री अफ कस्ट चेकअप खायजोबै बेनिफिट मायतो ताक्स जरा 10,000 निसाय गोबां लोकराव बेनिफिट माखा नगे आसो लोकराव बेनिफिट माखा माने जे बेनिफिट माने बसि साय माने बाक्सा लोकराव साय एडिसि हाफा मुं साखाया होनै सायतो सिनि थानि रां करै फान करै फियाबाजों बरनो जे रां तंमानि बायनो सঠিক ভাবে ব্যবহার খায়ো লোকরনে বেনিফিট नि बागै तांतो गे फाइनाय सालो बसं अमाहायखे नया प्रेसाय दं जाते बिख्रा अंश तंनाय र जोया तंनाय र फार्स्ट सुलुग माथों इंडिविजुअली हयतो पैसा आसो गोबां बेनिफिट मावै आंला बायनो साहा हाय होनै सुलुग माया फाननाय फेबा जे सामजों या प्रेसाय चिकन सामं जेता बैवा सोया सिलबा ग्रानि नेतृत्व जे बैवान सोयानो जों खायो एटलिस्ट सिपेमनि एडिसि हाफांसाल तंफ्रो अमहायरक बैवान सोया जे मोबाइल मेडिकल यूनिट मोबाइल हॉस्पिटल अमहाय उन्नाय होनै वान सोया जों ते 5टा ना हयतो मताबो थं जोनो जाते जों अमहाय सुजुग मानाते बनि बाङै जों या प्रिसेय दं स्कुलनि क्षेत्र नायनानै खंपय एकाडेमि जों ताखलाय बोसोर 1700 एडमिशन नाखा बैनि स्कुलाव होल स्टुडेन्ट सि 1700 काया जों फाइमेन यागलो बस कायसो सि 1700 कता लखा बच्चे बेनिफिट मा बायखा इंग्लिश मीडियम बसाना पढनानै बागै इमान लोक तंबायबो रां गरेनि बागै पढमाया माखा अमहायखेनो एडिसि हाफां फाइनै सालगो सिनि तिप्रासा लोकरनि हाम खरेनि बागै चिकन फियाबा ब्लेइ नांमानि अमहाय जिनिसनो जों या प्रेसेय तंबो लोकरनो जों सिगां सानानै मोसौया जेता जों खायै आफ्रो लोकरनो थों तानेके बैसाव नेनि एडिसि हाफां कगबा साइरो खायमेया हायनै साइतो जों कोनो कक सामानि खायमेया अमहाय इतिहासिक रिखो
sini Greater Tipra ni bagai jeng first session no kok disaka resolution pass kaya governor ni thani no hozat tong bai chawo sono hani bang sana ni musuh jeng je samani jeng bubak raje samani jeng kayus tong jeta jeng kaya jeta jeng saya bonosi kayus tong ar ni bising joto hodar no jeng khomulungo ha bagna ni bagai saka lokro joto benefit engjak baikha blai initiative ka he prosongsa khaibekha karon bai koisa si wancho ya je sini di prasa lokro no thansa khaine ni bagai umai khomulung hai headquarter ro ni kaisa society ni kaisa dofa ni mengui harona ni bagai ke wancho ya sengjoto bis theng posis tribe theng jepa tribe theng sengjoto no si oro thansa ke ronai buskan salo jate seng tei besini thansa no strong ke masa manaja o ya preseu tong sini thansa ni mare no seng tei bekara khaine ni bagai bu sini financial ya preseu janai pai thebo paisa sumung sa kok lambandan bising tei lokoro no tam kok kejana musuh oman kok kesana ni musuh sini di prasa joto lokoro no tini seng boba grani netrite edisi hafang paikya edisi hafang paimen ya golo lokuro no seng je samung khaine ni honai wanchoi paimeni seng hoito sini base level samung khai dong pheba rang puisa kre ni bagai jonogon ni asa akan kabar ni expectation seng hoito fulfill khaimeya nini financial health untheng samung untheng nini elaka ni problem no untheng seng hoito lokorom no je boro asama ni khaimali ni karon tamba sini thani phan kere sini money power hingke boss real power bossi sini yabo rang kere pila unang saha jeta seng 31% seng state budget ni ma khai to jeta amuna seng roja yang meto ngeti prasa lokoro ni bagai jeng je samung khai ni musumani ba lokoro je jeng no expectation asamani boba gran netrite phai khai ke jeng oma hai manai oma hai khai manai or jaga chini kami oma hai suru manai hene kebang mai individual be expectation pango ani busani bagai oma hai ke sai ju sawi nana oma hai ke wan sumung tong phia ba jeng boro no fulfill khai meya chini o limited fund ba hari bagai ang lokoro no koine ni musuh pela chini thani wo asamani pamani no temani bagai romaya monos semung asaina ni sekarang rang puisa edisi ni busu bono jeng pela wo silai khanke jotoni bakhaw santosh tongnai tini 90% salary wo marho je 619 koti rang bono 90% salary ni purpose rang marho jeta chini kormosari tongnai 60,000 ni sai kisa gobang jaget khaine tong chini edisi wo borono jeng salary roine 90% rang pai thang tei par baki 10% no scheme wise samung chokai hani bangai lukurona koine musuh kisa dorjunari cost khaidi buskang 2-3 mas ni bisingo chini boba gran netritation sini jema thai te kisa hisi chawne ha seng prai nodi potoma riawoi parung tuting to ha rupungwa sim sawani to ha seng arasitawo bekha pai lei tam masane ti pramo thamung sakhai me hai hne oslo lane nang te wase sinodi kotoma mario phina phirok thangoni bagasi ngen no phirok thangani no somoy be khayoi buskang aro nani bagasi sengtak yabri masena sini bubagrani netrite seng ti prasani bagai manya hingke te kuno neta netrini pokhe সম্ভব নিয়া যে চিনি ti prasana ham prai to boi ro mana seng asa khayo chini bubagrana jengno phioi mana kebo te phioi maya hani babai ang lokorono koine musugu seng no di parang te to ha ne ro seno logero di beje pasanai bot somoyo ne ro no kabangma rang ni prologon no phane tabok sakri advertisement no tongo bot ni sekan sakri roje yang ne amo pampham
tani ke omo jonogon no bibranto khaimani no sakri ro nai ha ni busano sakri ro nai ha hisawi bot dewe sinawi par khainani bagai tak 10,000 15,000 12,000 ni sakri phunto pe ba ang jenen so chawo bot ni sekang jespa sakri mas phana mai ya haisi ang sani muso dro bot ni sekang sakri make BJP no bododi pe ba bot ni sekang ke bo sakri maya dro ni sakri engto ha ni chadana seng tabo khaiman no chini 10-12,000 vacancy no BJP hai seng bo jonogon no bibranto khainai phonok nai ke seng sini education department 8,000 vacancy tong seng tabo job advertisement doima kham je put pai hankhine rono rona hina seng chini ti prasa lokorona seng phonok nai musoya seng chini ti prasa lokorona bobagran netrite seng phiona ni bagwesi seng logero tongo bobagrano bobagra seng phiona na bagwesi phaito haniba ang lokorono kone musu te 2-3 mas seng nodi par na ha niro naisi logero di jotona hambai Bele hambai sarno sengno jora roma bagai jotono no lamsogo Tiprasa Times namni bo khaktei ang Lipika Debroma salburum haikeno tini botui phaikya koklam panda TTD se hapangni CEM borom ganang sar Puno Chandra Jamatia bai jora kesep ni bisingtei jongno jora roma bagai belonya hambai sarno hambai lokorongno puila hamjak maya pharu pulani sungmung kasar TTD se hapang phaimani yagulo bo samungno pula yapri sejaka belai ke sungmung kaham sung edisi hapang phaimani yagulo chine bubagran netrite chine Tiprasa rokno sung chine administration no lokorokni nokgana o pusogrona ni bagai chine chaitongmung khaijekha nini subzonal zonal office rok jeng ketal kholokha total zonal office jeng 3ta ketal kholokha subzonal office 12ta ketal kholokha teibu PWD office jeng ketal division kholokha subdivision kholokha oma haikene RDD department ni tei kwbangma department no jeng lokorokni nokgana o administration no saurona ni bagui chini chatiyaumung tongnai financial obo जों नखा जोंनि एडिसि बिसिङाव गोबांमा लोगोराव village committee by hasal sub zonal office by hasal zonal office by hasal hanibang लोगोराव एडिसि नि जे benefit मावनि तंमानि government नि जे benefit मानि तंमानि रनो थाङै माया hanibangै जों जे तंमानि न फानो लोगोराव benefit माना जा माहाय सिनि चाटियावमों ने बिसिंतै खायजाखा te kaisa sungmung sar CPIM haste hapang tongphuro busuk rangman ADC wo te busuk jora tabuk BJP hapang tongphuro busuk rangmanai tong CPM ADC hapang tongphrobu state hapang tongphrobu BJP hapang tongphrobu same no chini ADC ni bagoi katal khe alada package ro kuno rojagmani chung mari nugya bosoro 3% 2% omahai bare ro wi rojagu जों फार्स्ट फाइफ्राव 585 crore borok rang rokha boni sikango 545 crore boni pore 520 oma haike CPM ni amolo rojagoi tongmani taklai BC 2022-23 ajorao 619 only 2% Tripura state ni je budget tongmani boni 2% si jongno rojago जों mana nango at least population ratio no naikha hingke जों 31% जों माननि नांगौ प्राय 10,000 crore मतो सिनि एडिशनल रनानि तंमानि जे बाजेट नि मुताबिक इनके जोंनो जे अम हाइके एडिसि नो डिप्राइव खाइ तंमानि अम CPM नि आमल नि सिमि ताबो बुकुनो फेरलाइ मंकरै जे borok जोंनो रनानि तंमानि नो रया population ratio बरोया geographical ratio बरोया अम हाइके जोंनो deprive खालायoi तंरजाउ अमल लोकराव जतनो साइमानो गोबांमा एडिसि आमचायो एडिसि गभर्नमेन्ट टेक्स रियावै सामुं खायजागै तंगु आ सामुं आ रांरक बुफुरु रगो नाहारजाग याखे तामो यापिरि सेजागनाय ब्लाइ सोमों काहा लोकराव जतनो सोंगो सिनानि मुसुजाउ
Sini ADC amsai Tripura ni prai 70% area tong. Aro kawangma ni land ni tax tongo, forest ni tax tongo, ni tamo sini coal mine ni tax tongo, road tax tongo. Teibo kawangma tax tongo ni. Je Rajya Sarkar tax na horoi tongo. Phiaba sini ADC no jengno percentage hisabe rojago jemon forest jengno 75% rojago nini agriculture was jengno 50% rojago land revenue was jengno 50% rojago mahaike department wise jengno tax ni percentage rog honoi borok phuno phiaba figure rok poriskar ya bosuk jeng rang manani nang abo state ni budget do clear khe phunuk jagya jeng je manai tong ONGC obo jeng manai tongo bad baki jeta maya forex ni jemon wate nokbar phai tong from khanke bufang rok bai bai ni timber extraction ni je tax mawani rok jeng maya bono manani bagoi jeng draft list nawi tongo draft khai tongo jengsi thibu rokha state government no jengno purapuri tax ronani bagoi bono jeng bahake kasunai chudu forest ni tax miya including nini agriculture land nini road taxes kabangma omhai tax nanani bagoi jeng kaisa bill snanani nango rules snanani nango o rules jeng tabok sanawi tongo thangnai haste haphang te ADC haphang boni bagoi yapre nalia hani bagoi jeng phai tabok kotal khe khainani kisa time nangnai o time ni bisingo jeng sakthari tongo phainai session nawo eba kheba teibaisa session nawo jeng ama hai tax ni bill rok jeng tobonani bagoi sakthari tong nai tongnai joto takhu rokno sanani musugo ete prahastene lukorokno sanani musugo kono report phunuya hanai je samne mo totally dala je borok CAG CAC ni report roya hanai samani প্রতি 5 বছর সে ক্যাক নে রিপোর্ট ফুনুজাল গে তাও 15 ফাইন্যান্স কমিশন যে তমানি বনি ডিউরেশন পাই প্রসি সিনি জরানি ক্যাক নে রিপোর্ট নখানায় যেটা বড় ক্যাক নে রিপোর্ট নাই সাই দङ সোশ্যাল মিডিয়াও পেরি দङ অবশ্যই আমলিয়া নেনি 2015 16 16 17 আর জরানি ক্যাক নে রিপোর্ট নসি রিপোর্ট কাহা কে মাইয়া haste haphang rok omhai hanai sai tong ADC ro report roi maya hanai pai to pai borono jeng hisab ro ni tia tongo officer ro hodi boroni officer ro phai tongo je china ro audit khaine hanai mid time phan audit khai pedi kono problem kri phiaba je kek ni report no tei borok sai tong mane amo to tele dala ang BJP ni neta ro no sanani mosugo kisa omhai allegation to banani sekang homework khai ke bleke chanai CAG bofro report nawi thangkha boro nawi thangkha bofro audit khai ke abo sekang siwi nawi allegation ro khai ke chathama pheba kuno study khaiawoi sini amoni singya apro rang bahai kha dismiss den kha corruption den kha bahai ke rang hisab milia kha boto sini joraniya Chini jorani no nai pedi haisi 2016-17 to jeng phayak ko even apro CPM ni amol kosi nge apro milia boto jeng saime haisi je kek ni audit phainai ro borok saimanai borok report bahai ke suikha ar pore kha ke kaham ke saimanai milia apro jorani no phiaba chini jorao tabok sujera kono CAG report nainani bagai audit nainani bagai phayak ko haste haphangni hoitebu phayako nge haste haphangni ronoba sanani mosugo je BJP ro kisa study khaidi boroni office ro bunaiman state government busudang rohkha abo boroni finance department hoitena naiman bor jaga rang sabai jaka amo day to day jeng EOC ro hoy borono rang hisab nikas khonogoi netam ar thangai nai khankena nognai ADC habang tabo sebok kai bu sumuk jatong tongkhe bufuro bo sumung jangai vacancy tong ADC hapango kawang mano roughly 10,000 above
tabogo vacancy tongo government department especially education department no prai 8000 ni sai kabang vacancy tong thiaba sung bono vacancy sabuna ne bagai state of sung approve ro ya moi tong angor srai sana ni musubu oi law na sana ni musubu sung sakre nana ni chini ichha tong thiaba state of sung approval lo ya kaisa region ne bagai bongkha reservation agi CPM edisio tongpro ba BJP ni administrator ni tongpro boro recruitment role state ni no adopt khaina ja reservation boro maintain khayu state o jeba be reservation follow khayu 31% chini 30% ro sem ba haike edisio bu 31% ngang lo korona sena ni musu एडीसी माने डिप्रेशन बागै छी परिष्कार के संचलायना नाम और जागा के बने बागै या एडीसी ओ साकरि ना खान के एडीसी ने जे तंगनाय बन साकरि मानानि नांनाय हासि वानसा तकसा जे फांथै एडीसी ओ जे तंगनाय बसि साकरि मानानाय फेबा सं एडीसी फाइनो ताबो कलकाता नि चिने मखान सरिया 10 साकरि खाइफे स्टेट नि आगरतला नि सुनामुरा nini Dharmanagar edisi bayne ni mangsi kawang masakir khai o reservation no follow khai nge chalo 31% chi boro approve khai nei phu amo to kono jukti ya amo sini adhikar sini man thai sung edisi sanai roja mani sini bagai si sung a jaga o reservation follow khai maintain khai bini busano bu chakri ronai amo hai jaga sung thangme ya tini phana sung boro ni reservation no follow khai sakri na nai hong khai ke borok jung na approve ro na hai ba yang sanen musu bu chini tiprasara bu thancha khlai desa sung phai khai na nai omo chini ma thai sung 100 jon sakri na ke chung ne 100 jon sakri manai ja omo hai ke chung sakri na nai hnoi decision na ja ICO sung pass khai ja nge bono rajya sarkar tabok gosia hai ba chung no tabok sakri na ya khlai bi to heba chini 10000 ni sai vacancy kabang tongo sung state o bus kanggo power phaikang ke sung amono 100% chini tiprasa ni bagai edisi ni bagai sakri khulogoi rojana te beje sung cha edisi hamkara ni bagai sabka sat sabka vikas hini slogan ni nai rogno tiprasa mantri CM deputy CM EM MDC ro ajugoi kokde salakya onek bar kok salakya maroni chini maharaja soho mukhyamantri ini upo mukhyamantri tribal welfare minister tabon ya thanai tribal welfare minister Mebar Kumar Jomatia teibu mantri Susanto Sukri soho kwbangma mantri bai chung kok salakha boro chini edisio phai thangkha boroni je sabka sat sabka vikas nei samani amoto teli dala sabka sat sabka vikas yama boro যদি सबका साथ सबका विकास संखांके एडिसी नो रां रह खम एडिसी हामखाय सामन तांनानि बागै एडिसी आमचानि लोकरनि हामखायनि बागै बरो जे सिमानि जों सिमानि सिया हासि आगरतलाव आसोगै पाहाड़नि गन्दासरानि लंथाय बेलिनि निनि दामसरानि निनि साब्रमनि पाहाड़ तनाय लोकरनि हामखाय बाहायके खायनानि नाम बम हायके खायनानि नाम जों सिमानि से बरक सिया बरक एडिसी नो कबै सबका साथ सबका विकास नै हामरनाय नै वांस खानके जोंनो सिरां मार होनाय सिनि बिसिंति सि डेभलपमेन्ट मा खायनाय और जागा माहाय ट्रेडिशन तंखा जे एडिसी हिंके राज्य सरकारनि बसा हाय नै बरक लोकरनो फेमलगै तंखा जोंनि अमो कायसा कन्स्टिट्यूशनल बडी सि जों राज्य सरकारनि बसाया जे केंद्र सरकारनि रां फायमानि अमो तो तेलचनो रनानि बाथा फेयाबा गदोमा बसरंगै 38 बसरंगै अमो हायखिने लय खायजाक फायखा जोंनि तिप्रासाराबो ताबफानो ओ लयनो बहाय हनै संविधान सुइजाक हनै वानसतो आसले हाया जे जोंनो बर 31% के रां रवानि बाथा अमो नेनि ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट
bo umno initiative na ni bata tomani phia ba na jaya National Commission for Tribal Welfare ni thanio busung o kok ti sakha je sini ADC no 6 schedule ni provision mutabek sino omai ke rawani bata hai ni chada pro National Commission for Tribal Welfare ni member of borok agree khaika mago sekha amok kubi na hai ke rawani bata hani phia ba borok sino rang ro hoya wi chokka sat chokka bikas ni chaitong ADC bising bu rajya sarkar samung tang tong hai hani borok no chaitong Biang tangkaba borok ADC bising jadi lama kah khaika ke tui kah khaika ke di perasal lukurok benefit mana mau borok sih hani bang kaya tini cenglobu ADC yang saya hongke tui kere lama kere sekolah ni ବ୍ୟବସ୍ଥା hanya hospital ni ବ୍ୟବସ୍ଥା hanya joto nuno bayu kakak kiki di perasal lukurok joto cine ADC no phai sa phai senang sang sengsara ni musuh DWS Drinking Water and Sanitation Department bos ini department kere ADC kono DWS ni department cikere rang kere seng bahai ke ti prasa lokoroni bagai ti ବ୍ୟବস্থা khaini ba sini je khai mani 15 finance commission ni kisah masa seng only 5% 15 finance commission rangman bagi nini 95% no state government বিভিন্ন department ni hoite rang roho nge 5% only 5% jeng 6 crore rang mau sara Tripura ni lukurong ni ham khai tangna ni bagai 15 finance commission ni jeng 5% cuman nge neng boro sokka sat sokka bikas tong khaba sokka sat sokka bikas somane otho tamba jeng simple ke waso nai thai boro development hai ke jeng development ni nang apa sih sokka sat sokka bikas jeng ADC am sai hawi nai ne ba na BJP na Congress na CPM borok joto naya ciri ti prasano ham khai engthung hnoi hani bang ADC no borok femlom na ni bagoi simisi lukurok no femlom na ni bagoi simisi kok sawu ADC ni bangai hakhe ro hnoi kintu bastobo mahai kre Tipe jasung sara hastewo emila faun toma hai ADC hapango ADC hapangni MDC ro ngle faun de tong faun tongkhe busuk hamkarai khalai mankha haste hapango je emle fan hnoi tongmani boroni bosro 50 lakh ni portongo 50 lakh khoroksa emle ni fan tongo boro je musumane khaimao ni agriculture development ni purpose irrigation khaimana ni community welfare ni bagoi samang khaimana ni বিভিন্ন জায়গাও এমলে ইচ্ছা খাইকে কাইছা প্রজেক্ট কাতাল সনাবো লোকরনি হামখানি বাগৈ সাম খাইমান ফেবা চেনে এমডিসি রনি বাগৈ এডিসি ও এক্সট্রা কোনো ফান্ড করে যে ফান্ড খাইনানি বাগৈ जों प्रपोजाल लखा एमडिसि फान्ड सोनानै बागै 25 लाख खलायो फेयाबा जेने कोनो बाहाय जोंनो रजाया ममाया एप्रुव खाइजाया नगे जे हास्ते हाफान एमले रो फान्ड मामानि हाय जेने एडिसि ओ एमडिसि नि कोनो फान्ड करे Tripura mutha hasteo habam khake puila tamo samu tangjaknai gata Tripura len manani sakam belai semutaha जों Tripura mutha haste hafang government form khai-khai जों greater Tripura movement to tongnai ne tongnai जों bono yakarya je maya sa jene boba garne dirte जों greater Tripura joba khainai amo sini Tripura saroni थांनायनि बागै ब गायसनो अल्टरनेटिव लामा फेयाबा माया खसानि जोंनि Tripura सानि बागै जोंनि बबाग्रा बारबार नसावो फार्स्ट जों इकोनॉमिक डेवलपमेंट माखायनो Tripura सा लोकरो तमानि बागै आसु फेमल जाबा यागरा बेचाकरै निजेनिबो साना लेखा फरायनानै बागै सा खामनायनि बागै कुनो रां करे गेहानि बागै नो बरनि रां पैसा करेनि बाङै एमन जागा सखा जे किसा हखेनो लो बुङै बाथां 1 टाका 2 टाका 500 टाका अमाहाय हखेनो बसर पर बसर बनि जराव रां जागै पाइजागै पाइमेनि हाय
vote ni mulyo no sia sini odikar kumai thang no sia ngoi thang hai ba ngoi chung bus kanggo edisi haphang je phaimani haike hasde haphang sung power phaikan ke sini bobagra netrite sini bobagra barbar sai tong economic development naija omahai samung no chung yak prisena nini yago rang tong khain ke nang wan chulai ani busa lekha pore ronani nini tamus nai sakam na janani bagai kono samasya kore mane automatically lokoroni lifestyle change chungoi thana nang jesu wan chong ka tong ni jesu wan choi tong ni phia bani ni yago rang kering ke mangsa khaime hani bang nini rang si pui la won nang rau moni pore chi joto road development infrastructure nini tui sakami now omahai ro khai nang infrastructure snai ro ha lokoroni yago rang kering ke jesu infrastructure snadi lokoro benefit maya ke moroni lifestyle agin hai ngai sampai bung pulau kalau kita nai sem Bihar hai Uttar Pradesh hai rono lama kahan ekdom lama kahan sanaja bridge kotoma sanaja phia ba aroni lokoroni bikha angso tongnai roni yago rangpi chakre ni bagai moroni life standard belai tolabo hai section tong je ganang moi thang je bikra rawai thang nge doita section black gap moi thang sini samas ni bagai belai khoti nai hai bagai jengwan chogu sini bobagra barba jeno sabu first economic development ni bagai sungya presena Tiga sungsai edisi amcayo di prasarok no karipo kugni bosong ni borok ni bagai tang wan chujak tong ang pilawan saka je edisi bisingo tongnai ni bagai je edisi o tongnai wancha toksa ni Manipuri jotona jeng economically jotona bagai development ni bagai ya presena phia ba sini odikar no kari jeng bini odikar no abo wanchona ni joraya joto jan ya odikar no mawa sonai borne odikar be sejaya ja chini odikar no buseng mana ja omahaya presena nga o jaga bini koboni to phatong nai ro no bu jeng echor khai tong chini ta edisi haphani bisinti bu borom no kono khag mani gere bus kango busini kono khag mon gere karon omo kaisa political party khaine ro divide and rule khai wanjoi diprasa hne khagoi jingno gedengma mosot thangkha phia basang tabok sini odikar ni bagai seng bini dusroi lab gere seng sisaya seng sisini odikar no nana ni bagai wanjoi no seng sodro nei wancho borok joto no janja odikar ni bagai borok lorai khaine borok kha power maja seng si power ni bagai sini odikar ni bagai jeng lorai ma khaine o jaga o edisi bisingo je tongnai thia se borok tong thang tabo komani hai seng sini odikar ma hai ke seng wancho nai chini tiprasano ham khai khaine apro seng kuno borok no mane borok sisono kaso hune jeng wancho yo seng tabo buibe kaso jau hi wancho mani ottoba tama seng sujok maya ni bagai seng sujok ma hai ke seng apro wancho ya khana nge borok ni mane o jaga o haste haphang thang edisi haphang thang edisi bising tongnai ro no bu je tongnai tabo ni tongnai hai equally jodi nai khainke nini ani bisingo bahai khagjak mani wancho no kare kham nge changbono no bus kang phainai salo bu je sini odikar mamani hai boroni bu odikar tongthang komono changnai ne Sekarang ni samung betang dong ngetui edisi hapang tam nuan sujak tong malai hamai semun ketan phia ba bleng nang mani jeng pui lawan saka je sini diprasa ni economic development ni bagai jeng samung betang nahori tong najau tong ar bising jeng nokha cikon phia ba jeng belai benefit mani jemon sini hospital Apollo hospital jeng kholomna ni bagai telemedicine khaikha jaga mobile medical unit khaikha lokoro benefit ma kha nini प्रत्येक मासे वो जन हॉस्पिटल चेनि खेरें बानो
free of cost depression ni bagai operation khaitong je operation khaijanai rok borok jotono sawai thango jengno malai khaike jeng waisau thangnai sar ang to ani jindagi o ani jibono omahai rang rawi operation khaijanai ki khaime ke si parang khama thoi si mathang khama phiabani rok edisi hafang phaimai ya golo omahai initiative namani bagai jeng belai benefit engkha ang hai bikra rok tini 60,000 rawi operation khaijanai rok tini magana ke khaijawi thangkha nge belai opokar engkha hai hnoi sai thangbai nge omahai ke na mobile medical unit प्रतिदिन चीनी गाड़ी गोरी हुई चेकअप खाइता हूँ फर्स्ट चेकअप खाइजा मनी संग मिनिमम 5,000 होते 60,000 रांगना हो चीनी मोबाइल मेडिकल यूनियन बाय लोगों फ्री ऑफ कॉस्ट चेकअप खाइजा हुई बेनिफिट माइट हो ताक से जरा 10,000 निशाई कबांग लोगों बेनिफिट माखा निके असर लोगों बेनिफिट माखा माने जे बेनिफिट माने बसी साई माने baksa lokorok sai edisi hapang mung sakhaya hnoi sai to sini thani rang krei phan krei phia basang borokno je rang tongmani baine sothik bhabe ব্যবহার khayo lokorokni benefit ni bagoi tang to nge phaini salo bosong oma haike ni ya presei tong jate bikra ongsho tongnai ro choya tongnai ro first sulung mathang individually hoito poisa asuk kawangma benefit mawi angla bobai ne saha hai hnoi sulung mai phanang nai phiaba je samung jeng ya preseu chikom samung jeta baiwan soya sil boba grani netrite je baiwan soya no jeng khai at least cpm ni edisi hafang salo tongpro omahai ro baiwan soya je mobile medical unit mobile hospital omahai unai hnoi wan soya jengti 5 ta na hoi tong ta ho thong jono jate jeng omahai sujog manate boni bangoi jeng ya presei to school ni khetre nai ne khongpui academy jeng taklai bosoro 1700 admission nakha boini school whole student si 1700 kaya jeng phaimani ya golo boso kaisa si 1700 kota lokha botsu benefit ma bai ka english medium bosano porna ni bagai imang lu tongbai boi rang kre ni bagai por maya makha omahai kene edisi hafang phaine salogo sini tiprasa lokoroni ham khrene bagai chikon phia ba blei nangmani omahai jinis no seng ya preseui tongo lokorono jeng sekang sana ni musuya jeta seng khaiui apro lokoron lokthun tani ke boisau neni edisi hafang kokba sairo khaimeya hai ne saito जों कोनो कक सामानि खाइमे omahai इतिहासिक रिखौ सिनि ग्रेटा टिप्रालेनि बागै जों फार्स्ट सेसननो न कक दिसाका रेजुलेशन पास खाइखा गभर्नरनि थानि रहजा दं बैसावसनो हानिबा सानानि मोसौबो जों जे सामानि जिनि बबाग्रा जे सामानि जों खाइस दं जेता जों खाइया जेता जों साया बनसि खाइस दं आरो बिसिं जत हडारनो जों खमलंगो हा बागनानि बागै साखा लोकरोजो तो बेनिफिट engja baikha blai initiative ka hai prasangsa khaibaikha karon bai koisa siwan soya je sini tiprasa lokorona thansa khaine ni bagai umahai khomung hai headquarter ro nini kaisa society ni kaisa dofani mungoi harona ni bagai ke uwan soya sengjo to bi sengthung posis tribe thung jepa tribe thung sengjo to no si oro thansa ke ronai baskan salo jate seng tei besini thansa no strong ke basa manaja oya preseu tong sini thansa ni mari no sen tei bekara khaine ni bagai bu sini financial ya preseu janai paithebo parse samungsa kokok lambandan bising tei lokorong tam kok kajana musun omano kok kajana ni musugo sini di prasa joto lokorong no tini jeng bobagrani netrite edisi hafang paikha edisi hafang paimen ya golo lokoro no jeng je samung khaine ni honoi wansoi paimeni jeng hoito sini base level samung khai dong phiaba rang paisa kre ni bagai jonogon ni asa akanksha boroni expectation jeng hoito fulfill khaimeya neni financial health thung
samang ungtheng nini elakani problem no ungtheng जों হয়তো লোকরমনো যে বড় আসামানি খাইমালিয়া ni karon tamba sini thani phan kuru sini money power hingke boss real power bosi sini yabo rang kuru pila unang saha jeta seng 31% seng state budget ni ma thai to jeta amona seng roja yang to nge ti prasa lokoroni bagwe jeng je samung खाइने मुसुमानी बा लोकरो जे जोंनो एक्सपेक्टेशन आसामानी बोबाग्रा नेतृत्व फाइखा के जों अमाहाय मानाय अमाहाय खाइमानाय और जागा चिनि गामियाव अमाहाय सुजुग मानाय हने गोबां मा इन्डिविजुअल बे एक्सपेक्टेशन दंबो आं आंनि बोसानि बागै अमाहाय के सायजु सावै नानाय अमाहाय के वान समन दं फेयाबा जों बरनो फुलफिल खाइमेया चिनि ओ लिमिटेड फान बाय हानि बागै आं लोकरोनो कयनाय मुसुगु पहिला चिनि थानिwo आसामानि पावमानि न तमानि बागै रमाया मनस सोमों आसायनानि सिगां रां फैसा एडिसिनि बोसोर ग्रुपनो जों पहिलाwo सिलायखांके जतनि बखाव सन्तोष दंनाय दिनै 90% सैलारिwo मारहो जे 619 कोटी रां बनो 90% सैलारिनि पारपास जों रां मारहो जेता चिनि कर्मचारी दंनाय 60,000 नि साइकिसा गोबां जागेट खायने दं चिनि एडिसिwo बरनो जों सैलारि रावैनो 90% रां पायो थां ते बाकी 10% नो स्किम वाइ सामं सफाय हानि बागै लोकरना गयनाय मुसुगु किसा दर्जनारि कष्ट खायदि बसगां 2-3 मास नि बिसिंगो चिनि बोबाग्रा नेतृत्वजों चिनि जे मा थाय ते किसा किसि सावनाय हा जों प्राय नदी कटमा रियावै पारं ततैं तहा रकुंवासिम सावनि तहा जों आरसिताबो बखा बायलायै ताम मसने तिब्रामो थामं साखायमेया हाय हने असलायने नों तेबासे सि नदी कटमा बारियाव फिनाय फिराव थांगनि बागैसि ओंखे नों ओ फिराव थांनानै न समय बेखायावै बसगां आगमनानि बागैसि जों ता याब्रि मासेना चिनि बोबाग्रानि नेतृत्व जों तिब्रासानि बागै मानिया हेके ते कोनो नेता नेत्रिनि पक्षे सम्भव नङा जे चिनि तिब्रासानो हामफ्राय तबोइ माने जों आसा खायो चिनि बोबाग्रानो जोंनो फियावै माना केवते फियावै माया हानि बागै आं लोकरनो गयनानि मुसुगु जों नदि पारं ततै तहा नेरसनो लगेरदि बैजे फासानाय बहुत समयो नेरनो गोबांमा रांनि प्रलोभन फायनाय ताबो साख्रि एडभार्टाइजमेन्ट लय दंगो बोर्डनि सिगां साख्रि रजायहांनाय अमो बमफां तानिखे अमो जनगण बिभ्रान्त खायमानि नवनो साख्रि रनाय हानि बोसानो साख्रि रनाय हा हिसाबै बोर्ड देवेसनावै पार खायनायनि बागै ता 10,000 15,000 12,000 होननाय साख्रि खुनुतो फेबा आं चेलेन्ज होय चावो बोर्डनि सिगां जेसपा साख्रि मासफानो माया हायसि आं सानि मुसु देराव बोर्डनि सिगां साख्रि माके बीजेपी नो बोर्डनि फेयाबा बोर्डनि सिगां केबो साख्रि माया देरनि साख्रि तहा होननाय सादना जों ताबो खायमान चिनि 10-12,000 वेकेन्सी नो बीजेपी हाय जोंबो जनगण बिभ्रान्त खायनाय फन्दावनाय के जों चिनि एडुकेशन डिपार्टमेन्ट 8,000 वेकेन्सी दं जों ताबो जब एडभार्टाइजमेन्ट लयमा खामो जे बोर्ड पाइ हांखिने रनो रनाय होनो जों चिनि तिब्रासा लोकरनो जों फन्दावनाय मुसुया जों चिनि तिब्रासा लोकरनो बोबाग्रा नेतृत्व जों फियावनानि बागैसि जों लगेरय दंगो बोबाग्रा जोंनो फियावनानि बागैसि फायदो हानिबा आं लोकरनो गयनाय मुसु ते 2-3 मास जों नदि पारनाय हा नेरो नायसि लगेरदि जतन हामनाय बेले हामबाय सारनो जोंनो जरा दमा बागै जतन लामसगो तिब्रासा टाइम्स नामनि बुखाक्तै आं लिपिका देब्रमा सालबुरमनि हायकेनो तिनि बतै फायग्या ककलाम पान्डा टिटिडिसि हापांनि CM बरम गोनां सार पुर्णचन्द्र जमातिया बाय जरा केसेबनि बिसिंतै जोंनो जरा दमा बागै बेलनि हामबाय सारनो हामबाय लोकरनो पहिला हामजामाया फारो पुलानि सुंमुं खासार टिटिडिसि हापां फाइमानि यागुल बस हामुंनो बुला याप्रि सेजाका बेलायखे सोमों गाहाम जों एडिसि हाफां फाइमानि यागुल चिनि बोबाग्रानि नेतृत्व चिनि तिब्रासारावनो जों
sini administration no lukurok ni nok gana o pusogrona ni bagai sini chaitong mung khaije kha nini subjonal zonal office rok jeng katal kholok kha total zonal office jeng tinta katal kholok kha subjonal office 12ta katal kholok kha teibu PWD office jeng katal division kholok kha subdivision kholok kha oma haike ne RDD department ni tei kwbangma department no jeng lukurok ni nok gana o administration no saurona ni bagui sini chatiyong mung tongnai financial obo जों नखा जोंनि ADC बिसिङाव गोबांमा लुकुराव village committee by hasal sub zonal office by hasal zonal office by hasal hanibang lukuraw ADC ni je benefit mawani tongmani government ni je benefit mani tongmani rokno thangui maya hanibangui जों je tongmani no phano lukuraw benefit mana ja omahai sini chatiyong mung ni bisingtei khaijakha tei kaisa sungmung sar CPIM haste hapang tongphuru busuk rangman ADC o tei busuk jora tabuk BJP hapang tongphuru busuk rangmanui tong CPM ADC hapang tongphrobu state hapang tongphrobu BJP hapang tongphrobu same no chini ADC ni bagui katal khe alada package ro kuno rojagmani chung mari nugya bosoro 3% 2% omahai khe bari ro ui rojago जों फार्स्ट फाइफ्राव 585 crore borok rang rokha boni sikango 545 crore boni porai 520 oma haike CPM ni amolo rojagoi tongmani taklai BC 2022-23 ajorao 619 only 2% Tripura state ni je budget tongmani boni 2% sisingno rojago जों mana nango at least population ratio no naikha hingke जों 31% जों माने नांगौ प्राय 10,000 crore moto sini ADC no ronani tongmani je budget ni mutabek hingke जोंनो je omhaike ADC no deprive khai tongmani omo CPM ni amol ni simi tabok bo kuno pherlai mangkoroi je borok जोंनो ronani tongmani no roya population ratio bo roya geographical ratio bo roya omhaike जोंनो deprive khlaioi tongjak amol lokorok joto no saimano kwbangma ADC amchaio ADC government tax riyawoi samung khaijagoi tongo samung rang rok bufuru rogo naharjak yekhe tamo yapri sejaknai blai samung kaha lokorok joto no songo sinani musujak chini ADC amchai Tripura ni prai 70% area tong aro kwbangma nini land ni tax tongo forest ni tax tongo nini tamo sine coal mine ni tax tongo road tax tongo teibo kwbangma tax tongmani je rajya sarkar tax na horoi tongo phiaba sini ADC no जोंनो percentage hisabe rojago jemon forest o जोंनो 75% rojago nini agriculture was जोंनो 50% rojago land revenue was जोंनो 50% rojago omahaike department wise जोंनो tax ni percentage rok honoi borok phunugo phiaba figure rok poriskar wngya busuk जों rang manani nang abo state ni budget o clear khe phunukjakya जों je manui tongo ONGC obo जों manui tongo bad baki jeta maya forest ni jemon watui nokbar phaiwi tongphro hingkha hingke buphang rok baibaio nini timber extraction ni je tax mawani rok जों maya bono manani bagui जों draft list swnawui tongo draft khai tongo जों chithi borokha state government no जोंनो purapuri tax ronani bagui bono जों bahai kasunai sudu forest ni tax himiya including nini agriculture land nini road taxes kwbangma omahai tax nanani bagui जों kaisa bill swnanani nango rule swnanani nango o rule जों tabok swnawi tongo thangnai haste haphang tei ADC haphang boni bagui yapri nalia hani bagui जों phaiwi tabok kotal khe khainani kisa time nangnai o
time ni bisingo जों sakthari tongo फाइनाइ सेसन नावो एबा केबा तेबाइसे सेसन नावो जों अमा हाय टैक्स नि बिल रक जों तबनानि बागै साकथारि दं नाय तंनाय जत ताखु रनो सानानि मुसुगु एति प्रहास्तेने लुकरनो सानानि मुसु कोनो रिपोर्ट फुनु या हनै जे सामने मतो तेले दाला जे बरक सीए जे केक नि रिपोर्ट रोया हनै सामने प्रति 5 बछर से केक नि रिपोर्ट फुनु जा nge taw 15 finance commission je tongmani boni duration pai prosi sini jorani kek ni report no khana jeta boro kek ni report nei sai tongo social media o piri tongo obosini amaliya neni 2015 16 17 ajorani kek ni report no si report ka hangke maya ti haste hafang ro omhai hane sai tong edc ro report roi maya hane pai to pai borono जों हिसाब रो नि तिया तंगो अफिसर रो हदि बरनि अफिसर रो फाइ तंगो जे चिनारो ऑडिट खाइने हने मिड टाइम फन ऑडिट खाइ फिदि कोनो प्रॉब्लम करे फियाबा जे केक नि रिपोर्ट न तै बरक साइ तंग माने म टोटली दाला आं बीजेपी नि नेता रो न सानानि मोसुबो किसा अम हाई एलिगेशन तो बनानि सेकां होमवर्क खाइ खाइ के ब्लेक के जानाय सीएजी बफ्र रिपोर्ट नावै थांखा बर नावै थांखा बफ्र अधिक खाइखा आबो सिगां सिवै नावै एलिगेशन खाइखे जाखामो फेबा कुनो स्टाडी खायावै जोंनि आमलनि सिंया आफर रां बाहायखा डिसमिस देंखा करप्शन देंखा बाहायखे रां हिसाब मिलिया खबो तो जोंनि जरानिया जोंनि जरानिनो नायफेरि हायसि 2016 17 तो जों फायाखौ इभेन आफर सीपीएम नि आमल खसि ने आप्रो मिलियो मिलिया बोतो जों साइमेया हासि जे केक नि ऑडिट फाइनल बरक साइमनाय बरक रिपोर्ट बाहायखे सुइखा आरो परेखा के काहाम के साइमनाय मिलियो मिलिया आप्रो जरानि न फियाबासिनि जरावो ताबक सुजरा कोनो सीएजी रिपोर्ट नायनायनि बागै ऑडिट नायनायनि बागै फायाखो हास्ते हाफांनि हयतेबो फायाखो नगे हास्ते हाफांनि रनबा सानानि मोसुगु जे बीजेपी रो किसा स्टाडी खाइदि बरनि ऑफिस रो बनाय मन स्टेट गवर्नमेंट बस दांग रो खा अब बरनि फाइनेंस डिपार्टमेंट होइदिन नाय मन बर जागा रां सबाय जाखा अम डे टू डे जों यूसी रो होय बरनो रां हिसाब निकास खनो गयन दं आर थाङै नाय खायखेनो नगनाय हासि एडीसी हाबांबो ताबो सेबक कायबो सुमुख दं तंखे बुफुरावबो सुबुंजानाय vacancy tong no edisi hapango kawang mano roughly 10,000 above tabo vacancy tong kawang ma department especially education department no prai 8,000 ni sai kawang vacancy tong thia ba sang bono vacancy sabungna ne bagai state dok sang no approve ro ya moi tong angor sai sana ni musugu oi daw na sana ni musugu जों साख्रि नानानि जोंनि इच्छा दङ फेयाबा स्टेट डक्सन एप्रुवल लया कायसे रिजननि बागै बंखा रिजर्वेशन आगि सीपीएम एडीसीओ तंफ्र बा बीजेपी नि एडमिनिस्ट्रेटर नै तंफ्र बरो रिक्रुटमेंट रोल स्टेट नि न एडॉप्ट खाइना जा रिजर्वेशन बरो मेंटेन खायो स्टेटो जेबाबे रिजर्वेशन फॉलो खायो 31% जिनिति प्रासनो रावो सेम बाहायके एडिसियो बो 31% ज्ञान लोकरनो सनाने मोसो एडिसी माने दि प्रासन बागैछि परिष्कार के जों सिलायना नाम और जागा के बनि बागैया एडिसियो साखरि ना खायके एडिसी नि जे तंनाय बन साखरि मानानि नांनाय हासि वानसा तकसा जे फांथै एडिसियो जे तंनाय बसि साखरि मानानाय फेयाबास एडिसी फाइनो ताबो कलकाता नि चिने मखां सलिया 10 साखरि खाइफे स्टेट नि आगरतला नि सुनामुरा नि धर्मनगर एडिसी बायनानि मानसि गोबां साखरि खाइ ओ रिजर्वेशन न फलो खाइ गे चलो 31% सी बरो एप्रुव खाइनेफो अम त कोनो जुक्तिया अम सिनि अधिकार सिनि मान थाय जों एडिसी सनाय रजा माने सिनि बागैसि जों आ जागाव रिजर्वेशन फलो खाइ मेटेन खाइ बिनि सानावबो
sakri runai omo hai jaga जों थांनाया tini phano जों boroni reservation no follow khai sakri nalai no khai ke borok जों approval rona hani bangai ang sanen musugo chini tiprasaro bu thancha khlai desa जों fight khai nane omo chini mathai जों 100 jon sakri na ke जों ne 100 jon sakri manai ja omo hai ke जों sakri nalai hinui decision na ja ICO जों pass khai ja nge bono rajyo sarkar tabok gosia hani bangai जों no tabok sakri nalai khlai bito Pihak sini 10,000 ni saya vacancy kebang tongo, sung istaido bus kanggo power paikan ke, sung amono 100% sini diperasa ni bagai, edisi ni bagai, sakit kulok berozana. Tapi saya semua edisi hamkara ni bagai, sabka sat sabka bikas, ini slogan di nai dong no, diperasa menteri CM, deputi CM, EMM di siro, acubai, kok desalnya অনেক বার কক সালাইখ্যা মাননী যিনি মহারাজা সহ মুখ্যমন্ত্রী ইনি উপমুখ্যমন্ত্রী ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার তাবংইয়া থানাই ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার মেম্বার কুমার জমাতিয়া তেইবো মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী সহ গোबांमा মন্ত্রী বাই जों কক সালাইখ্যা বড় যিনি এডিসিও ফাইথাंखा বড়নি যে सबका साथ सबका विकास नै सामानि अमतो तेलि दाला सबका साथ सबका विकास यामा boro jadi सबका साथ सबका विकास खान के एडिसी no rang roh kamo एडिसी hamkhrai samung tanani bagai एडिसी amchani lokuroni hamkhrai ni bagai boro je simani जों simani siksia hasi agartala o asogori paharni gonda sorani longkai belini nini dam sorani nini sabroni paharo tonai lokuroni hamkhrai bahai ke khaine ni nam bom hai ke khaina ni na जों सिमान से borok sia borok edisi no kubai no सबका साथ सबका विकास नै हाम्रो नै नै वांसो खानके जों सिरां मा होनाय सिनि बिसिंति सि डेभलपमेन्ट मा खायनाय और जागा माइ ट्रेडिशन तंखा जे एडिसी हिंके राज्य सरकारनि बसा हाय हनै borok लोकरनो फेमलoi तंखा जों अमो कायसा कन्स्टिट्यूशनल बडी सि जों राज्य सरकार नि बसाया जे केंद्र सरकार नि रां फाइमेनि अमो तो तेल जों रडानि बांदा फियाबा गदोमा बसरंगै 38 बसरंगै अमो हायखिने लय खायजाक फायखा जोंनि तिप्रासारावबो ताबो फानो ओ लयनो बहाय हनै संविधान सुइजा हनै वानसतो आसले हाया जे जोंनो बर 31% के रां रवानि बाता अमो नेनि ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट बो अमनो इनिशिएटिव नानि बाता तमनि फियाबा नाजाया नेशनल कमिशन फॉर ट्राइबल वेलफेयर नि थानिओ बोसुं ओ कक दिसाखा जेसिनि एडिसी नो 6 शेड्यूल नि प्रोविजन मुताबिक जोंनो अमहायके रवानि बाता हाय नि सादा प्रो नेशनल कमिशन फॉर ट्राइबल वेलफेयर नि मेंबर ऑफ बरक एग्री खायखा मागो सेखा अमो कबि न हायके रवानि बाता हनै फियाबा बरक जोंनो रां रहोया बै सबका साथ सबका विकास नि साइतों एडिसी बिसिङाव बो राज्य सरकार सामुं तांतों हाय हनै बरनो साइतों बे तांखाबा बरक एडिसी बिसिङाव जदि लामा काहा खायखांके दै काहा खायखांके तिप्रासा लोकरक बेनिफिट मानाय अमो बरक सि हानि बां खाया दिनै जोंनोबो एडिसी आमचायाव हंके दै गरै लामा गरै स्कुलनि व्यवस्था हाया हॉस्पिटल ने व्यवस्था है या जो तो नो लायो काका की तिप्रासा लोकरो जो तो चिने एडिसी नो फाइ साफाइ जोंनो सावो जों सारानि मुसु DWS ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट बहुत चिने डिपार्टमेंट गरे एडिसी ओ कोनो DWS नि डिपार्टमेंट छि गरे रांबो गरे जों बाहाय के तिप्रासा लोकरोनि बागै तै व्यवस्था खायनि बा जोंनि जे खायदोंमानि 15 फाइनेंस कमिशन नि किसामासा जों only 5% 15 फाइनेंस कमिशन रांमान बाकी नैनि 95% नो स्टेट गवर्नमेंट विभिन्न डिपार्टमेंट ने होइते रां रहो नगे 5% only 5% जों 6 करोड़ रां माव सारा त्रिपुरानि लोकरनि हामख्राय तांनानि बागै 15 फाइनेंस कमिशन नि जों 5% सिमान नगे नों बर सबका साथ सबका विकास नखाबा
सबका साथ सबका विकास होने अर्थ तांबा जों सिंपल के वांसो नाय थाय बर डेभलपमेंट है के जों डेभलपमेंट उनि नांगो आपरे सबका साथ सबका विकास जों एडिसियाम से हावे नायने बा ना बीजेपी ना कांग्रेस ना सीपीएम बर जतो नाया जिनि तिप्रासानो हामखाय ओंथों होनै हानिबां एडिसिनो बर फेमलमनानि बागै सिमिसि लोकरनो फेमलमनानि बागै सिमिसि कक सावो एडिसिनि बाङै हाखेरो होनै किन्तु वास्तवआव माहाय करे तेबेजे संसार हास्तेव एमिल फाउन दमाहाय एडिसि हाबांगो एडिसि हाबांनि एमडीसी रो उनले फाउन दे दं फाउन दंखे बुसुक हामगराय खलायमानखा हास्ते हाबांगो जे एमले फान होनै दंमोनि बरनि बसर 50 लाख नि रिपर्ट दंगो 50 लाख खरसा एमले नि फान दंगो बर जे मुसलमानि खायमावो नि एग्रीकल्चर डेभलपमेंट नि पर्पस इरिगेशन खायमानो नि कम्युनिटी वेलफेयर नि बागै सम खायमानो नि विभिन्न जगाव एमले इच्छा खायके गायचा प्रोजेक्ट कताल सनाबो लोकरनि हामखानि बागै सम खायमानो फेवा चेने एमडीसी रो नि बागै एडीसीओ एक्स्ट्रा कोनो फान करे जे फान खायने नि बागै जों प्रपोजल लखा एमडीसी फान सनानानि बागै 25 लाख खलायो फेवा चेने कोनो बाहाय जोंनो रजाया ममाया एप्रुव खायजाया नगे जे हास्ते हाफां एमएलए रो फान मामानि हाय चेने एडीसीओ एमडीसी नि कोनो फान करे त्रिपुरा मुथा हास्तेव हाबां खागे पुला तामर सामुं तांजाबनाय ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड मानानि सकां ब्लेस मकाहा जों त्रिपुरा मुथा हास्ते हाफां गभर्नमेंट फर्म खायखांके जों ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड मुभमेंट तो तंनाय जों बनो याकारिया जे माया सा जेने बोबागर नेतृत्वे जों ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड जबा खायनाय अमसिनि त्रिपुरा सारनि थांनायनि बागै ब गायसनो अल्टरनेटिव लामा फेयाबा माया खसानि चिनि त्रिपुरासानि बागै चिनि बोबाग्रा बारबार नसाव फार्स्ट जों इकोनॉमिक डेवलपमेंट माखायने त्रिपुरासा लोकरो तमानि बागै आसो फेमल जाबा याव राग बेचाकरै निजेनि बसाना लेखा फरायनानै बागै सा खामनायनानै बागै कोनो राग करे गेहानि बागैनो बरनि रांपै चाकरिनि बाङै एमन जागा सखा जे किसा हिखेनो लोगुमै बाथां 1 टाका 2 टाका 500 टाका अमाहाय हिखेनो बसर पर बसर बनि जराव राङो जागै पाइमेनि हाय बदनि मूल्य न सिया जिनि अधिकार कमाय थांमानो सिया मोथां हानिबाङै जों बसकांगो एडीसी हाफां जे फाइमेनि हायके हास्ते हाफांगो जों पावर फाइकेंके जिनि बोबाग्रा नेतृत्वे जिनि बोबाग्रा बारबार साइटआव इकोनॉमिक डेवलपमेंट नाइजार अमाहाय सामनो जों याप्रिसेना निनि याव रां तंखायके नों वानसनाय आनि बसा लेखा फरायनानै निनि तामसनाय सा खामनाय जानायनि बागै कोनो समस्या करे माने ऑटोमेटिकली लोकरनि लाइफ स्टाइल चेंज होय थाना नों जेसो वानसो मकाहा तंदि जेसो वानसो तंदि फेयाबानि यागो रां करेंके मंसा खायमे हानिबा निनि रां सि पैलाव नांग्राव मनि फरायसि जत रोड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर निनि दै साखामे नाव अमाहाय रखाय नों इंफ्रास्ट्रक्चर सनाय रहा लोकरनि यागो रां करेंके जेसो इंफ्रास्ट्रक्चर सनादि लोकरो बेनिफिट मायाके बरनि लाइफ स्टाइल आगिन हाय संते बुंलाव कलगै थानाय जों बिहार हाय उत्तर प्रदेश हाय रनो लामा कहा एकदम लामा कहा सनाजा ब्रिज कटमा सनाजा फेबा आरनि लोकरनि बिखा अंश तंनाय रनि यागो रां फैसाकरनि बागै बरनि लाइफ स्टैंडर्ड ब्ले तलाबो अमहाय सेक्शन तं जे गनां मैथांगो जे बिखरा रावै थां नगे दुइटा सेक्शन ब्लैक गैया मैथांगो सेनि समाजनि बागै बिलाय खति होनाय हानिबाङै जों वानसोबो जेनेबा बाग्रा बारबा जोंनो साबो फार्स्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट नि बागै जों याप्रिसेनाय तेबेगा संसार
ADC amchayo tipra sharok no kariko kugni bosom ni borok tong borok ni bagile tamon chugjak tong ang pila wana saka je ADC bisingo tongnai ni bagui je ADC o tongnai wancha toksa ni Manipuri jotona jeng economically jotona bagai development ni bagui yapresena phia basini odhikar no karui jeng bini odhikar no tabo wanchona ni joraya joto janja odhikar no mawa sonai borne odhikar bu sejaya ja chini odhikar no buseng mana ja om haya presena ga ojaga bini koboni do phatom nai ro no bu jeng echor khai tong chini ta ADC hafani bisinti bu borom no kono khag mani gure bus kango busini kono khag mun gure karon omo kaisa political party khaine ro divide and rule khai wanjui diprasa hne khagoi jingno gedengma bosot thangkha phia basang tabok sini odhikar ni bagoi jeng bini dusroi lab gure jeng sisaya jeng sisini odhikar no nana ni bagoi wanjui no jeng chotor nei wancho borok jotono janja odhikar ni bagoi borok lorai khaine borok kha power maja jeng sini power ni bagoi sini odhikar ni bagoi jeng lorai ma khaine o jagao ADC bisingo je tongnai thia se borok tong thang tabo company hai jeng chini odhikar ma hai ke jeng wanchonai chini tiprasano ham khai khaine apro jeng kuno borok no mane borok sisono kaso hune jeng wanchoi yo jeng tabo buibe kaso jal hi wanchomani othoba tama jeng sujog maya ni bagoi jeng sujog ma hai ke jeng apro wanchoi khana inge borok ni mane o jagao haste hafang thang ADC hafang thang ADC bising tongnai ro no bu je tongnai tabo ni tongnai hai equally jodi nai khaingke nini ani bisingo bahai khagjak mani wanchom kare kham ge changbono no bus kang phainai salo bu je sini odhikar mamani hai boroni bu odhikar tongthang omono chanai ne skang ni samong butang rong no toye hap ADC hapang tam no wan chugjak tong lai hamai semun ketan phia ba bleng nang mani jeng pui lawon saka je sini diprasa ni economic development ni bagoi jeng samong ketan nahori tong najai tong ani bising jeng nokha chikon phia ba jeng blai benefit mani jemon sini hospital Apollo hospital jeng kholokna ni bagoi telemedicine khaikha a jaga mobile medical unit khaikha lokoro benefit ma kha nini प्रत्येक मासे वो संग हॉस्पिटल चेनी खेरें बारो फ्री ऑफ कॉस्ट डिप्रेशन ने बागै ऑपरेशन खाइतो जे ऑपरेशन खाइजे नै रो बरो जतन सावै थांगो संग मालाय खाके संग वासो थांनाय सार आं तो आनि जिंदगी वो आनि जीवन अमहाय रां लवै ऑपरेशन खाइजे नै के खाइमे के सिपार खाम थै सिमा थां खाम फेयाबानि रो ADC हाफां फाइमे यागोलो अमहाय इनिशिएटिव नामनि बागै जों बेलाय बेनिफिट ओंखा आंहाय बिख्रारो दिनै 60,000 रावै ऑपरेशन खाइजेमायारो दिनै मागनाखे खाइजेवै थांखा गे बेलाय उपकार ओंखा हाय हनै साइ थांबाय गे अमहायखेनो मोबाइल मेडिकल यूनिट प्रतिदिन चिनि गारि गरिबै चेकअप खाइतों फार्स्ट चेकअप खाइजेमानि जों मिनिमाम 5,000 हयते 7,000 रां नांगौ चिनि मोबाइल मेडिकल यूनिट बाय लोकराव फ्री ऑफ कॉस्ट चेकअप खाइजेवै बेनिफिट माय दं ताक्स जरा 10,000 निसाय गोबां लोकराव बेनिफिट माखा नगे आसो लोकराव बेनिफिट माखा माने जे बेनिफिट माने बसि साय माने बाक्सा लोकराव साय ADC हाफा मुं साखाया हनै साय दं सिनि थानि रां गरै फान गरै फेयाबासो बरनो जे रां दं मानि बायनो सठिक भावे व्यवहार खायो लोकरावनि बेनिफिट नि बागै तांतो गे फाइने सालो बसो अमायखे नया प्रिसाइ दं जाते बिख्रा अंश तंनाय रो जोया तंनाय रो फार्स्ट सुलुग माथों इंडिविजुअली हयतो पैसा आसो गोबांमा बेनिफिट मावै आंला बबायनो साहा हाय हनै सुलुग माय फाननाय फेयाबा जे सामजों या प्रिसेव चिकन सामजों जेता बैवान सोया सिरि बबा ग्रानि नेतृत्व जे बैवान सोयानो जों खायो एटलिस्ट सिपेमनि
edisi hafang salo tongpro hai rok wan so ya je mobile medical unit mobile hospital hai unai hanai wan so ya sengti pasta na hoi tong ta thong jono jate jeng hai sujog manate boni bangoi jeng ya pri che to school ni khetre nai ne khongpoi academy jeng taklai bosor 1700 admission nakha bani school whole student si 1700 kaya seng payment ya golo poso kaisyo si 1700 kata lokha butsu benefit ma bai ka english medium busana por na ni bagai imang lu tongbai bui ran gre ni bagai por maya makha hai kene edisi hafang phaine salogo sini tiprasa lokoroni ham khrene bagai chikon pia ba blei nak mani hai jinis no seng ya presewi tongbu lukurong jeng sekarang sana ni musuh ya jeta seng kayui apro lukurong tu tan hingga bersau neni edisi hafang kok basairu kaime ya hai ni cero seng kuno kok sama ni kaime ya hai itihasi keriko sini kereta di peralatan ni bagai jeng fase sono no kok disaka resolution pass kaya gubernur ni thani no hozat tong bersau sono Hanbang sana ni musuh, sengje sama ni cina bubak raja sama ni jeng kayu stong, jeta seng kaya, jeta seng saya, bonosi kayu stong. Arni bising jauh toh ada orang jeng komunungo hawa ni bagai syaka. Lokorozo to benefit enggak baik ya, belai inisiatif kahahe prosong sekai baik ya. Karena baik koi sesi wanso ya je sini di perasa lokorono tansa kaya ni bagai umah komunung hai. Headquarter ro ni kaisa society ni kaisa dopa ni mengui harona ni bagai ke uang sui senjo to bi sengteng posis tribe teng jepa tribe teng senjo to nasi oro thancha ke rona buskan salo jate seng tei busini thancha no strong ke masa manaja o ya presewi tong sini thancha ni mari no seng tei bekara khaine ni bagai bu sini financial ya presejan Pai thebo paisa sumungsa kok lampandan bising tei lukurong tam kok kejana musuh oman kok kejana ni musuh gustine di prasa joto lukurong tini seng boba grani netrite edisi hafang paikya edisi hafang paimen ya golo lukuro no seng je samung khaine ni honai wansoi paimeni seng hoito sini base level sama kai kamu, piaba, rangkui cakre ni bagai jonogon ni asa akan kabar ni expectation jeng, hoito fulfill kai meya. Nini financial health untuk sama untuk nini elaka ni problem no untuk, jeng hoito lukurong no, jadi boro asa mani kai meya. Kai meya ni karam tambah, sini tadi pan kere, sini money power hingga boss real power boss sini yago rangkari pila unang saha jeta seng 31% seng state budget ni ma khai to jeta amuna seng roja yang to nge ti prasa lokoro ni bagwe jeng je samung khai ni musumani ba lokoro je jeng no expectation asamani boba garan netrite phai kha ke jeng oma hai manai oma hai khai manai or jaga chini kamyo oma hai sujog manai hane Kebang mai individual ber expectation pangu, ani besani bagai omah ke saya sawi nana omah ke wan cumung tong, pihak sengkor no fulfill kaimeya sini all limited pan bay. Hari bagai ang lukurong no koinnya ni musuh, pihak sini thani wo asamani omani no temani bagai omaya monos semung asalnya ni sekarang. Rangkui cai edisi ni busuk berbono sempui lawo silai kahke joto ni bakau sontos tong nai tini 90% salary wo marho je 619 কোটি rang bono 90% salary ni purpose rang marho jeta chini kormosari tong nai 60,000 ni sai kisak gobang jaget khaine tong chini edisi wo borono seng salary ro wine 90% rang pai thang tei par baki 10% no scheme wise samung sokai hai bangai lukurong na koinen musugu isa dorjunari cost khaidi
boskan dui 3 mas ni bisingo sini bubagra netritation sini je ma thai te kisah hisi sau này ha sân prai nó đi potoma riawai parang teting to ha rupungwa sim sau này to ha sân arasita wa bakha bai lei tang masane ti pramo thamung sakhai me hai ne oslo la ne nang te wa se sino de potoma bar yo phi na phirok thangani bagasi nge no o phirok thangani no somoi be khaya oi boskan aro na ne bagasi santa ya prima se na sini bubagra ni netrite seng ti prasani bagai man ya heke te kuno neta netri ni pokhe sombong ya je sini ti prasana ham prai to boi ro mana seng asa khayo sini bubagra ne seng no phio wi mana kya te phio wi mana hani babai ang lo korono boina ni musugu seng no ti parang te to ha ne ro seno lo ge ro di beje pasanai bot somayo ne ro no kabangma rang ni problem no phane tabok sakri advertisement no tongo bot ni sekan sakri roja yang ne amo confirm tan ke amo jonogon no bipranto khaimani no sakri ro nai ha ni busano sakri ro nai ha hi sawi bot te sinawi par khaina ni bagai tag 10,000 15,000 12,000 ne sakri phunu to ke ba ang senen so chawo bot ni sekan jes pa sakri mas phana mai ya haisi ang sani musuh dero bot ni sekan sakri make BJP no bodo di. Pihak bodo ni sekarang kia sakri maya dero ni sakri entong ha ni sadana. Sengkutabo kaiman di sini 10-12,000 vacancy no BJP hai sengbu jonogon no bibranto kaine phondok nai ke seng sini education department 8,000 vacancy tong sengkutabo job advertisement doi ma kham je put pai hangkine rono rona hina seng sini ti prasa lokorona seng phondok nai musuya seng sini ti prasa lokorona bubagra netrite seng phiogna ni bagwesi seng logeroi tongo bubagra seng no phiogna na bagwesi phaito hani ba ang lokorona kwane musu te 2-3 mas seng no di par na ha niro naisi logeroti jotona hambai bele hambai sarno sengno jora roma bagai jotono no lamsogo ti prasa times namni bo khaktei ang lipika debroma salburum haikeno tini botui phaikya koklam panda TTD se hapangni CEM borom ganang sar puno chandra jamatia bai jora kesep nim bising tei jongno jora rama bagai belonya hambai sarno hambai lokrong no puila hamjak maya pharu puila ni sungmung kasat TTD se hapang phaimani yagulo bos hamungno puila yapri sejaka belai ke sungmung kaham sung edisi hapang phaimani yagulo chine bubagra netrite sini ti prasarok no sung chine administration no lokorok ni nok gana o pusogrona ni bagai chine chaitong khaijekha nini subjonal zonal office rok sung katal kholokha total zonal office sung 3ta katal kholokha subjonal office 12ta katal kholokha teibu PWD office sung katal division kholokha sub division kholokha oma haikene RDD department ni tei kabangma department no sung lokorok ni nok gana o administration no saurona ni bagai sini chatiaw mung tongnai financial obo sung nokha sini edisi bisingo kabangma lokorok village committee by hasal sub zonal office by hasal zonal office by hasal hanibang lokorok edisi ni je benefit mawani tongmani government ni je benefit mani tongmani rono thangoi maya hanibangoi sung je tongmani no phano lokorok benefit mana ja omahai sini chatyong mung ne bising tei khaijakha tei kaisa sungmung sar CPIM haste hapang tongphuro busuk rangman edisiwo tei busuk jora tabuk BJP hapang tongphuro busuk rangmanoi tong CPM edisi hapang tongphro state hapang tongphro BJP hapang tongphro same no sini edisi ni bagai katal khe alada package ro kuno rojak mani chung mari nugya bosoro 3% 2% omahai khe bare ro wi rojago जों फार्स्ट फाइफ्राव 585 crore borok rang rokha boni sekango 545 crore boni pore 520
amahike CPM ni amol rojagoi tongmani taklai BC 2022-23 ajorao 619 only 2% Tripura state ni je budget tongmani boni 2% si chungno rojago जों माना नांगो at least population ratio no नायखांके जों 31% जों माना नि नांगो प्राय 10,000 करोड़ मतो सिनि एडिशनो रनानि तंगमानि जे बाजेट नि मुताबिक ओंके जोंनो जे अमहायके एडिसि नो डिप्राइव खाइ तंगमानि अमो CPM नि आमल नि सिमि ताबो बुकुनो फेरलाय मंकरै जे borok जोंनो रनानि तंगमानि नो रोया population ratio बरोया geographical ratio बरोया अमहायके जोंनो डिप्राइव खलायै तंगजाव अमो लोकरक जतनो सायमानो गोबांमा एडिसि आमचायो एडिसि गभर्नमेन्ट टेक्स रियावै सामुं खायजागै दंगौ आ सामुं आ रांरक बुफुरु रगो नाहारजागयाखे तामुया पिरि सेजागनाय ब्लाइ सोमोंकाहा लोकरक जतनो सोंगो सिनानि मुसुजाव जोंनि एडिसि आमसाय त्रिपुरानि प्राय 70% एरिया दं आरो गोबांमा निने लैंड नि टैक्स दंगो फरेस्ट नि टैक्स दंगो ने तामस ने गोल्ड माइन नि टैक्स दंगो रोड टैक्स दंगो तेबो गोबांमा टैक्स दंमोन जे राज्य सरकार टैक्स ना हरै दं फेबा जोंनि एडिसि नो जोंनो percentage हिसाबै रजागो जेमन फरेस्ट जोंनो 75% रजागो ने एग्रीकल्चर वो जोंनो 50% रजागो लैंड रेवेन्यू वो जोंनो 50% रजागो अमाहायके डिपार्टमेंट वाइज जोंनो टैक्स नि percentage रहो होनै बरक फुनो फेबा फिगार परिष्कारंया बोसोक जों रां मानायनि नां अबो स्टेट नि बाजेट क्लियर के फुनोक जाया जों जे मानै दं ONGC आवबो जों मानै दं बाद बाकी जेता माया फरेक्स नि जेमन वाते नौबार फाइव दं फ्रम खांके बुफांरक बायबायो ने टिम्बार एक्सट्रैक्शन नि जे टैक्स मावनि रक जों माया बनो मानायनि बागै जों ड्राफ्ट लिस्ट नावै दं ड्राफ्ट खाइ दं जों सिथिबो रखा स्टेट गभर्नमेंट नो जोंनो पुरापुरि टैक्स रनानि बागै bono जों बाहायके कासुनाय छुदु फरेस्ट नि टैक्स मिया including नेने agriculture land नेने road taxes गोबांमा अमहाय टैक्स नानानि बागै जों कायसा बिल सोनानानि नांगो रुल सोनानानि नांगो ओ रुल जों ताबक सोनावै दंगो थांनाय हास्ते हाफां ते एडिसि हाफां बनि बागै याप्रे नालिया हानि बागै जों फाइ ताबक कताल के खायनानि किसा टाइम नांनाय ओ टाइम नि बिसिंगो जों साकथारै दंगो फाइनाय सेसन नावो एबा केबा तेबाइसे सेसन नावो जों अमाहाय टैक्स नि बिल रक जों तबनानि बागै साकथारै दं नाय दंनाय जतो ताखु रनो सानानि मुसुगु एतिप्रा हास्तेनि लुकरनो सानानि मुसु कोनो रिपोर्ट फुनुया हनै जे सामने मतोतेले दाला जे बरक सीए जे कैक नि रिपोर्ट रोया हनै सामने प्रति 5 बছর से कैक नि रिपोर्ट फुनुजा गे ताव 15 फाइनेंस कमिशन जे तंमानि बनि ड्यूरेशन 5 प्रसि सिनि जरानि कैक नि रिपोर्ट नखानाय जेता बर कैक नि रिपोर्ट नै साइ दङ सोशल मीडिया ओ पिरि दङ अबसिने आमलिया ननि 2015 16 17 आजरानि कैक नि रिपोर्ट न सि रिपोर्ट का हाके माया हास्ते हाफांरो अमहाय हनै साइ दङ एडिसि रो रिपोर्ट रोय माया हनै पाइ तो पाइ बरनो जों हिसाब रोनि दिया दङ अफिसर रोहदि बरनि अफिसर फाइ दङ जे चिनारो ऑडिट खाइने हनै मिड टाइम फानो ऑडिट खाइफिदि कोनो प्रॉब्लम करै फियाबा जे कैक नि रिपोर्ट न तै बरक साइ दङ माने अम टोटली दाला आं बीजेपी नि नेता रनो सानानि मोसुबो किसा अमहाय एलिगेशन तो बनानि सिगां होमवर्क खाइखे ब्लेके जानाय CAG बफ्रो रिपोर्ट नावै थांखा बर नावै थांखा बफ्रो ऑडिट खाइखे आबो सिगां सिवै नावै एलिगेशन खाइखे जाखामो फेबा कोनो स्टडी खायावै जोंनि आमलनि सिंया आफर रां बाहायनखा डिसमिस देनखा करप्शन देनखा बाहायके रां हिसाब मिलिया खाबो तो जोंनि
जरानिया जोंनि जरानिनो नायफेरि हायसि 2016-17 तो जों फायाखौ इभेन आफ्रो सिपिएम नि आमलखौसि ने आफ्रो मिलिया बतो जों साइमेया हायसि जे केक नि ऑडिट फाइनेल बरक साइमनाय बरक रिपोर्ट बाहायके सुइखा आरो परेखा के काहाम के साइमनाय मिलिया आफ्रो जरानिनो फियाबासिनि जरावो ताबक सुजरा कोनो सीएजी रिपोर्ट नायनायनि बागै ऑडिट नायनायनि बागै फायाखौ हास्ते हाफांनि हयतेबो फायाखौ नगे हास्ते हाफांनि रनबा सानानि मोसौबो जे बीजेपी रो किसा स्टाडी खायदि बरनि ऑफिस रो बनायमोन स्टेट गवर्नमेंट बसो दांग रखा अब बरनि फाइनेंस डिपार्टमेंट हयतेनो नायमोन बर जागा रां सबाय जाखा अम डे टू डे जों यूसी रो होय बरनो रां हिसाब निकास खनो गयनो दं आरो थाङै नायखायखेनो नगनाय एडिसि हाबांबो दाबो सेबा कायबो सुमुक्ता दं तंखे बुफोरावबो सुबुंजानाय वैकेंसी दं एडिसि हाबांगो गोबां मानो राबलि 10,000 एबा ताबोबो वैकेंसी दं गोबां डिपार्टमेंट स्पेशली एजुकेशन डिपार्टमेंट नो प्राय 8,000 नि साइ गोबां वैकेंसी दं थियाबा जों बनो वैकेंसी सुबुंनायनि बागै स्टेट ऑफ जों एप्रूव रया मैतम आंगर स्राय सानानि मोसौबो ओइलावनो सानानि मोसौबो जों साख्रि नानानि जोंनि इच्छा दं फियाबा स्टेट ऑफ जों एप्रूवल रया कायसे रिजननि बागै बंखा रिजर्वेशन आगि सीपीएम एडिसिओ दंफ्रो बा बीजेपी नि एडमिनिस्ट्रेटर नै दंफ्रो बरो रिक्रुटमेंट रोल स्टेट नो एडॉप्ट खायना जा रिजर्वेशन बरो मेंटेन खायो स्टेट जेबाबे रिजर्वेशन फॉलो खायो 31% जिनिटि पर्सन रावो सेम बाहायके एडिसिओ बो 31% ज्ञान लोकरनो सनाने मोसौ एडिसी माने डिप्रेशन बागैसि परिष्कार के जों सिलायना नाम और जागा के बनि बागैया एडिसिओ साख्रि ना खायके एडिसी नि जे तंनाय बनो साख्रि मानानि नांनाय हासि वानसा टक्सा जे फांथों एडिसिओ जे तंनाय बसि साख्रि मानाय फियाबास एडिसी फाइनो ताबो कलकातानि चिनेमा खानसरिया 10 साख्रि खायफे स्टेट नि आगरतला नैनि सुनामुरा नैनि धर्मनगर एडिसी बायनानि मानसि गोबां साख्रि खायो ओ रिजर्वेशन नो फॉलो खायो गेचनो 31% सी बरो एप्रूव खायनिफोर अमतो कोनो जुक्तिया अमसिनि अधिकार सिनि मान थाय जों एडिसी सनाय रजामानि सिसिनि बागैसि जों आ जागाव रिजर्वेशन फॉलो खायो मेंटेन खायो बिनि गोसानावबो साख्रि रुनाय अम हाय जागा जों थांनाया दिनै फानो जों बरनि रिजर्वेशन नो फॉलो खायो साख्रि नानाय हखायके बर जों एप्रूवल रना हानिबागै आं सानै मोसौबो जोंनि तिप्रासारावबो थांसा खलायो देशा जों फाइट खायनानै अमसिनि माथाय जों 100 जन साख्रि नाखे जों 100 जन साख्रि मानाय जा अमहायके जों साख्रि नानाय हनै डिसिसन ना जा इसिओ जों पास खायजा गेबनो राज्य सरकार ताबक गसिया हानिबागै जोंनो ताबक साख्रि नारया खलायबि दं फियाबासिनि 10,000 नि साइ वैकेंसी गोबां दङ जों स्टेटो बसकांगो पावर फाइखायके जों अमनो 100% जिनि तिप्रासानि बागै एडिसी नि बागै साख्रि खुलावै रजानाय तो बेचे सुमुंसा एडिसी हामकरानि बागै सबका साथ सबका विकास हिनि स्लोगान दिनाय दङ त्रिपुरा समन्त्रि सीएम डेपुटी सीएम ईएम एमडीसी रो आजुबै कबे सालायखे अनेक बार कक सालायखे बरनि जिनि महाराजा सह मुख्यमंत्री ini उपमुख्यमंत्री ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर ताबनिया थांनाय ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर मेबर कुमार जमातिया दैबो मंत्री सुशांत चौधरी सह गोबां मंत्री बाय जों कक सालायखा बर जिने एडिसिओ फाइथांखा बरनि जे सबका साथ सबका विकास नै सामानि अमतो तेलि दाला सबका साथ सबका विकास याम बर जदि सबका साथ सबका विकास खाके एडिसी नो रां रखम एडिसी हामख्राय सामन तांनानि बागै एडिसी आमचानि लोकरनि हामख्रायनि बागै बर जे सिमानि जों सिमानि सिया हासि
Agartala o asogoi pahar ni gonda sora ni Longkai Valley ni nini dam sora ni nini sabrum ni pahar to nai lokuro ni ham khai bahai ke khaina ni nam bom hai ke khaina ni nam sang siman se borok sia borok ADC no kebai ne chokka sat chokka bikas nei ham ro nai nei wang chokhan ke sungno sirang ma ro nai sini bisinti si development ma khainai और जगह माइ ट्रेडिशन तंखा जे एडीसी हिंके राज्य सरकार ने बसा हाय हनै बरक लोकरमनो फेमलगै तंखा सिनि अमो कायसे कन्स्टिट्यूशनल बॉडी सि जों राज्य सरकार नि बसाया जे केंद्र सरकार नि रां फाइमेनि अमो तो तेल जोंनो रनानि बाता फियाबा गदोमा बसरंगै 38 बसरंगै अमो हायखेने लय खायजाक फायखा सिनि तिप्रासार बताबो फानो ओ लयनो बहाय हनै संविधान सुइजाक हनै वानसतो आसले हाया जे जोंनो बर 31% के रां रवानि बाता अमो नेनि ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट बो अमनो इनिशिएटिव नानि बाता तमनि फियाबा नाजाया नेशनल कमिशन फॉर ट्राइबल वेलफेयर नि थानिओ बोसुं ओ कक दिसाखा जे सिनि एडीसी नो 6 शेड्यूल नि प्रोविजन मुताबिक जोंनो अमहायके रवानि बाता हाय हनै साजाफोर नेशनल कमिशन फॉर ट्राइबल वेलफेयर नि मेंबर रबो बरबो एग्री खायखा मागो सेखा अमो कबि न हायखे रवानि बाता हनै फेयाबा बरक जोंनो रां रहया बै सबका सात सबका विकास नि साइतो एडीसी बिसिङो बो राज्य सरकार सामुं तां दं हाय हनै बरनो साइतो बे तांखाबा बरक एडीसी बिसिङो जदि लामा काहा खायखांके दै काहा खायखांके तिप्रासा लोकरो बेनिफिट मानाय अमो बरक सिम हानिबा खाया तिनि जोंनोबो एडीसी आम चायो हंके दै गरै लामा गरै स्कुल नि व्यवस्था हैया हॉस्पिटल नि व्यवस्था हैया जतो नो बाय काका किकी तिप्रासा लोकरो जतो सिने एडीसी नो फाइ साफाइ जोंनो साङो जों सारानि मुसु DWS ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट बसिनि डिपार्टमेंट गरै एडीसी कोनो DWS नि डिपार्टमेंट थिगरै रांबो गरै जों बाहाय के तिप्रासा लोकरनि बागै तै व्यवस्था खायनिबा जोंनि जे खायदोंमानि 15 फाइनेंस कमिशन नि किसामासा जों ओनलि 5% 15 फाइनेंस कमिशन रांमान बाकी नैनि 95% नो स्टेट गवर्नमेंट विभिन्न डिपार्टमेंट ने होइते रां रहो गे 5% only 5% जों 6 crore रांआव सारा त्रिपुरानि लोकरनि हामख्राय तांनानि बागै 15 फाइनेंस कमिशन नि जों 5% सिमान गे नों बर सबका सात सबका विकास नखाबा सबका सात सबका विकास माने अर्थ तांबा जों सिंपल के वासो नायथाय बर डेभलपमेंट हाके जों डेभलपमेंट नि नांगौ आप्रसि सबका सात सबका विकास जों एडिसियाम चाहिँ हावै नायनोबा ना बीजेपी ना कांग्रेस ना सीपीएम बरक जतन नाया सिनि तिप्रासानो हामखाय ओंथों हनै हानिबा एडीसी नो बरक फेमलमनानि बागै सिमिसि लोकरनो फेमलमनानि बागै सिमिसि कक सावो एडीसी नि बागै हाखे रग हनै किन्तु वास्तव माहाय करे ठीक है सर हास्तेव एमएल फाउन तोमा हाय एडीसी हापांनि एमडीसी रो उनले फाउन दे फाउन तंखे बुसुक हामगराय खलायमानखा हास्ते हापांगो जे एमएल फान हनै तमनि बरनि बसर 50 लाख नि परतंगो 50 लाख खरचा एमएल नि फान तंगो बन बर जे मुसुमानि खायमावो नि एग्रीकल्चर डेभलपमेंट नि पर्पस इरिगेशन खायमानो नि कम्युनिटी वेलफेयर नि बागै साम खायमानो नि विभिन्न जगह एमएल इच्छा खायके गायचा प्रोजेक्ट कताल सनाबो लोकरनि हामखायनि बागै साम खायमानो फेवा सिनि एमडीसी रो नि बागै एडीसी ओ एक्स्ट्रा कोनो फान गरै जे फान खायनानि बागै जों प्रपोजल लखा एमडीसी फान सनानानि बागै 25 लाख खलायो फेवा सिनि कोनो बाहाय जोंनो रजाया मुमाया एप्रुव खायजाया नगे जे हास्ते हाफान एमएल रो फान मामानि हाय सिनि एडीसी ओ एमडीसी नि कोनो फान गरै
Tripura mutha hasteo habang khake puila tamor samung tamjaknai Greater Tripura Land manani sakam. Belai semangkaha, seng Tripura mutha haste hapang government form khai ke, seng Greater Tripura Land movement to tongnai ne tongnai, seng bono yakarya je maya sa seni boba garne dikte, seng Greater Tripura Land coba khai amo sini Tripura saruni थांनायनि बागै ब गायसननाय अल्टारनेटिव लामा फियाबा माया खसानि चिनि तिप्रासानि बागै चिनि बोबाग्रा बारबार नसावो फार्स्ट जों इकोनॉमिक डेवलपमेंट माखायने तिप्रासा लोकरो तमानि बागै आसु फेमल जाबा यागो रागबे चाकरै निजेनि बसाना लेखा फरायनानै बागै सा खामनायनानै बागै कुनो रां करे गेहानि बागै नो बरनि rangpui cakri ni bangai emon jaga sokha je kisah hingke na lo pungai batang 1 টাকা 2 টাকা 500 টাকা om hingke na bosor por bosor boni jorawo rang ojagoi pai meni hai bodni mulyo no sia sini odikar kumai thangman no sia moi thang hani bangoi jeng boskango edisi haphang जे फाइमेनि हाइके हासदे हाफांगो सं पावर फाइके चिनि बोबाग्रा नेतृत्व चिनि बोबाग्रा बारबार साइदंगो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नाइजार ओमा हाइसामनो जों याप्रिसेना निनि यागो रां तंग खाइके नों वानसनाय आनि बसा लेखा फरायनानै निनि तामसनाय साखामनाय जानायनि बागै कोनो समस्या गरै माने अटोमेटिकली लोकरनि लाइफ स्टाइल चेंज होय थाना नों जेसो वानसो मका तंगनि जेसे वानसो तंगदि फियाबानि नि यागो रां करिंके मंसा खाइमे हानिबा निनि रां सि पहिलाव नांग्राव मनि फरायसि जत रोड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर निनि तै साखामे नाव अमाहाय फाइ नों इंफ्रास्ट्रक्चर सनाय रहा लोकरनि यागो रां करिंके जेसे इंफ्रास्ट्रक्चर सनादि लोकर बेनिफिट मायाके बरनि लाइफ स्टाइल आगिन हाय संतै बुंक्लावो कलगै थानाय जों बिहार हाय उत्तर प्रदेश हाय रनो लामा कहा एकदम लामा कहा सनाजा ब्रिज कटमा सनाजा फेबा आरनि लोकरनि बिखा अंश तंनाय रनि यागो रांपै चाकरिनि बागै बरनि लाइफ स्टैंडर्ड ब्लै तलावो हाय सेक्शन तं जे गनां मै थाङो जे बिखा रावै थां नगे दुइटा सेक्शन ब्लै गियाब मै थाङो sini समाजनि बागै बिलाय खतिनाय हारिबागै जों वानसोबो जेने बाग्रा बारबा जों साबो फार्स्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट नि बागै जों याप्रिसेनाय तेबे संसार एदिसे आमचायो त्रिपुरा सरकनो कारिपो कुगनि बसं नि बरक दं बरंनि बागैले तामो वानसो जाक्तं आं पहिलाव न साखा जे एदिसि बिसिङो तंनायनि बागै जे एदिसिओ तंनाय वानसा पाउसा नि मणिपुरी जतन जों इकोनॉमिकली जतन बागै डेवलपमेंट बागै याप्रिसेना फेबासिनि अधिकार न कारै जों बैनि अधिकार न ताबो वानसनानि जराया जत जानिया अधिकार न मावा सनाय बरनि अधिकार गसे जाया जा चिनि अधिकार न बसं माना जा अम याप्रिसेना गा अजागा बैनि गबनि दफा तंनाय रनबो जों एचर खाय दङ चिनि ता एदिसि हाफानि बिसिंति बरनो कोनो खाग माने गरै बस कांगो बसिनि कोनो खाग मन गरै कारण अमो काइसा पॉलिटिकल पार्टी खाइने र डिवाइड एंड रूल खाइवे वानजै दिप्रासा हनै खागै जोंनो गदमा बसर थंखा फेबा जों ताबकसिनि अधिकारनि बागै जों बैनो दुसरै लाभ गरै जों सिसाया जों सिसिनि अधिकार न नानानि बागै वानजैनो जों सदर नै वानसो बरौ जतन जानजा अधिकारनि बागै बरौ लराय खायने बरौ खा पावर माजा जों सि पावरनि बागै सिनि अधिकारनि बागै जों लराय मा खायने अ जागाव एडिसि बिसिङो जे तंनाय थिया से बरौ तंथों ताबो कमानि हाय जों सिनि अधिकार मा हायके जों वानसोनाय सिनि तिप्रासनो हामखाय खायने आप्रो जों कुनो बरौनो माने बरौ सिसनो कासौ हनै जों वानसयो जों ताबो बैबे कासौ जा हि वानसमानि अथवा तामा जों सुजुग मायानि बागै जों सुजुग मा हायके जों आप्रो वानसयो खाना इंगे बरौनि माने अ जागाव हासते हाफांथों
ADC hapang thung ADC bising tongnai ronobu je tongnai tabo ni tongnai hai equally jodi nai khaingke nini ani bisingo bahai khakjakmani wansong kori khamu ge chongbono no buskang phainai salobu je sini adhikar mamani hai boroni bu adhikar tongthung komono chongnai ne Sekarang ni samung betang dong tu hap edisi hapang tam nuan susah dong. Malai hamai semen ketan pihak bablai nang mani sengkui lawan saka je sini di prasa ni economic development ni bagai seng samung betang nahari tamu nazagu tamu ar bising jengnoka cikon pihak baseng belai benefit mani zaman sini hospital Apollo hospital jeng kolomna ni bagai telemedicine khaikya ajaga mobile medical unit khaikya lokoro benefit maka nini प्रत्येक मासे वो जों हॉस्पिटल जोंनि खेरें बानो फ्री अफ कस्ट डिप्रेशन बागै ऑपरेशन खायदों जे ऑपरेशन खायजानाय र बर' जतन सावै थांगो जों मालाय खायके जों वाइसो थांनाय सार आंथ' आंनि जिंदगीआव आंनि जीवनाव अमाहाय रां लावै ऑपरेशन खायजानाय के खायमे केसि पार खामो थैसि माथां खामो फेयाबानि र एडिसि हाफां फाइमेल यागोल अमाहाय इनिशिएटिव नामनि बागै जों बेलाय बेनिफिट ओंखा आंहाय बिखाराव दिनै 60,000 ऑपरेशन खायजानायाव दिनै मागनाखे खायजाबै थांखा गे बेलाय उपकार ओंखा हाय नै साइ थांबाय गे अमाहायखेनो मोबाइल मेडिकल यूनिट प्रतिदिन जोंनि गारि गरिबै चेकआप खायदों फार्स्ट चेकआप खायजामानि जों मिनिमाम 5,000 हयते 7,000 रां नांगौ जोंनि मोबाइल मेडिकल यूनिट बाय लुकुराव फ्री अफ कस्ट चेकआप खायजाबै बेनिफिट माय दं ताक्स जरा 10,000 निसाय गोबां लुकुराव बेनिफिट माखा नगे आसो लुकुराव बेनिफिट माखा माने जे बेनिफिट माने बसि साय माने बाक्सा लुकुराव साय एडिसि हाफां मुंसा खाया होनै साय दं सिनि थानि रां गरै फान गरै फेयाबासो बर'नो जे रां दं मानि बायनो सঠিক ভাবে ব্যবহার খায়ো লুকুরাवनि बेनिफिट नि बागै तांतो गे फाइनाय सालो बसं अमाहायखे नया प्रेसै दं जाते बिखा अंश तंनाय र चोया तंनाय र फार्स्ट सुलुग माथों इंडिविजुअली हयतो पैसा आस गोबां बेनिफिट मावै आंला बबायनो साहा हाय होनै सुलुग माय फाननाय फेयाबा जे सामजों या प्रेसै चिकन सामं जेता बैवान सोया सिलबवा ग्रानि नेतृत्वे जे बैवान सोयानो जों खायो एटलिस्ट सिपेमनि एडिसि हाफां सालो तंफ्रो अमाहायराव बैवान सोया जे मोबाइल मेडिकल यूनिट मोबाइल हॉस्पिटल अमाहाय नाय होनै वान सोया जों ते 5टा ना हयतो मताबो थं जोनो जाते जों अमाहाय सुजुग मानाते बनि बाङै जों या प्रिसै दं स्कुलनि क्षेत्र नायनानै खंपै एकाडेमि जों ताखलाय बोसोर 1700 एडमिशन नाखा बैनि स्कुलाव होल स्टुडेन्ट 1700 काया जों फाइमेन यागोल बस कायसो 1700 कतालखा बच्चे बेनिफिट माबायखा इंग्लिश मीडियम बसानो पढ़नानै बागै इमान लोग तंबायबो रागरेनि बागै पढ़माया माखा अमाहायखेनो एडिसि हाफां फाइनै सालगो सिनि दिप्रासा लुकुरनि हामख्रेनि बागै चिकन फेयाबा ब्लेक नांमानि अमाहाय जिनिसनो जों या प्रेसेवै दंबो लुकुरावनो जों सिगां सानानै मोसौया जेता जों खायै आफ्रो लुकुरावनो थों दानिके बैसाव नेनि एडिसि हाफां ककबा साइरो खायमेया हायनै साइदो जों कोनो कक सामानि खायमेया अमाहाय इतिहासिक रिखौ जों ग्रेटार दिप्रालेनि बागै जों फार्स्ट सेसननो कक दिसाखा रेजुलेशन पास खायखा गभर्नरनि थानि रहजा दं बैसावसनो हानबा सानानि मोसौबो जों जे सामानि जेनेबा बाग्रा जे सामानि जों खायस दं जेता जों खाया जेता जों साया बनसि खायस दं आरो बिसिं जत हडा